Maroro soifua whaatalwhatu se whaapoponga fo'i o talafaua le radio Samoa. Talametunu e mamao mo atu mai Amerika wa whaamata wane le presidente o Amerika o Donald Trump o le aono whaapopo le isi 5% o tutongi whaapopopo o tariffs i a saina pe a whaia o atu atai au le ave sera lātou tiute o tuuina i oloa a Amerika. Whaeroa le CNN o maketi whaava malo o mai te wina le vasanei le whaetiti o tūranga tau whaatawa inga whapea fo'i o loa mai Amerika. Whai mai o lo whaia le whonutanga a Trump ma le pāremia o Israelu Netanyahu i le whare pae i le mai o na tuina fo'i a Amerika o le se 47% o tariffs i a Israelu. O iei fo'i di poti wata wai o lo whaatulanga fo'i se whonutanga a Amerika ma Iran mo le asa to na i e peo na whaamaniane e le minister o vai whafo le atunuu. O le whaamtananga ma le BBC wata wai e 25% e tariffs o tuuina e saina i runga o oloha a Amerika e whaafetau i mai ai tariffs a Trump ua whai atu i lo lato o tunuu. I Peretania wa tāofi mo le teminei le ave nātu o uta o taawale taunguta mai Peretania o whenga iai ia company ngau si taawale ma lu i tau i le 25% o tax ua whao popo i le ave nane o taawale i Amerika. O se tasi o company ngau si taawale tele i Peretania le Jaguar Land Rover Automotive o lato whailoa o le atau fia le ave nane o taawale le masina le nei ma o whailoa i se pepa o whaamtalanga mai i lato o Amerika o se maketi tau o tele mo lātou, ma le atau fia mo le teminei le whataunu ina le au onanga, au whaamautu nisi o lātou fuafuanga alualu mamao. O whailua fo i ripoti, e le tau mate o no murimuri tai e fo i maisi company whaita avale, i le ngā yoinga ua whaia nei e le company lea, o na oa afianga lava o le tau, ua si itia i le whataunu ina o a lātou fo i au onanga, o na o tutongi whao popo a Trump. I Israelu, ua whaririu le vaenga o le militeria Israelu vaenga uma o teritorio Gaza wa o lātou whaatau taiaina e lata i le tua oima Israelu ua avea mawhanua ua tu lafo ina. Whai maili poti o masini sua palapala wa o lātou whaaleanga toenga o whale ma whaamalepe sa i tulauni si o whale ngau si o loa ma whale sa iai lea whaai tū. Whai mai ua whai eise buffer zone e le militeria Israelu ma ua whaasa fo ina tu wa iei ni tangata Palestina. E ei ni se finangalo o whaaria o ngā yoinga nei a Israelu o soria ai tū la whono whaavau malo tau wai a tatau a tangata ma olo tāria ai se whaamtalanga mai le vaenga o le puipuinga Israelu. Pei tai whai mai usiria ma le ono a whelua se lau whale i Gaza ua whaaleanga ina. I le Pasifika mai fiti wa iei le tamaha onga o maliu o na ole dengue fever. Whaamania mai le mtanga rengo le soifua malarei nā fiti o le ua maliu se tamaha onga le moto viti levu ma olo whaia nei le suenga. A le amatanga o Februari na fola si ai le matanga ruenga o whea ngai le tu i se sifo le atunu uma le pepesi ai o le a whamai. Whaelo fo i le Radio New Zealand e ei fo i le isi tamaititi mai Xavier College lava o maliu fo i ai le mafua mai i le dengue fever pe tai watu inatu le mata upu i leo leo. O fauto ina a inga ia wha mamano o whanga lo o au mawai, ma vavena sa iri peso soani pe a whaia a fia le tangata i le dengue po o nisi wha mai tali tutusa. Ma le tala mulimuli, o whailo mai pulu o le ata alo ai au ese mo le tamusanga tai to fito le lakapi i le sairinga siampini o le larangi e whaia i Amerika i le masina fau. I leitu pāwari o lo whaatulanga ai le pulu a Argentina, Afrika i saute, wharani ma Peretania. O le pulu B, ua whaatulanga ane ai i a Fiti, Spain, au se tāria ma New Zealand, ai leitu pātama i tai, whaatulanga i le pulu A le awa Kanata, Japani ma Great Britain, whape New Zealand, pulu B e au fiai au se tālia, Wharani, Amerika ma Fiti. O le tausanga na tenei o le awari i mai wharani na siampini le HSBC 7s, ma le awa tamaitai au stadia na siampini le tupa tamaitai. O Challenger Series o le awhai ei Pōlani le vasanei, sa i dia mai ei isi au mo le tausanga fau le tupa wari i, whapea fo i rama isi ta alonga e whaia fo i Los Angeles, le au lo wha moe moe e anga wha mai ei nisi au i le nei fo i tausinionga tele o le laka pita i to fitu. I le lalolangi i tausanga tai tasi. Tala nara Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso, o le amau fo i seisi whaapoponga le temi lava whapenei le aso a tai au,
mo le te minei manui tele whea o mga ruenga o whenga iai ma le atunu o whaasoi fwoi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O le APR Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le APR Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le APR Travel. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pa o tau ngōwhia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I loa iei na e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. O alofa ila Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. La poia o na paolo Luna sami I la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu o ea ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai. Oh, alo fai la Samoa, Matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. Oh, alo fai la Samoa, Matalasi.
se matami Se momoli atuai Lo ua lo faila Samoa batalasi Angi mai se matami Se momoli atuai Lo ua lo faila Samoa batalasi Ya, talofa lapa le poia bawalunga o le whaafonga tapua i mai se foi o le sila mai moa le mamalu mawalunga o Samoa le atunu pele. E le nei foi atunu o Aotearoa i au kilani nei ua avea mo tātou a inga lona lua. Ia, ai le ngata foi lea iso se tafa o le lalulangi o lo mawhai o na maua mai ai. Ia le au unranga ma le tautua le nei a le si fonga o Samoa o wha ua wina. Ya, matau walunga tuai e tātou telefou. Ya, e whapena fo i le au nanga ma le tautua. A le ftalenga e whonga bua po le tō whafoi. Ya, se umanu Francis Ioane. Ya, toli matai mamata i tuina fo i ngā solonga le aso atai ao leo ngā tonu o le wai aso. I le bau o le malosi o le uso. Ya, matau fo i mai ai. E whaawau le tautua e pei o na masani ai. Ia le whaafonga ia ma le tapo inga fo ia le atunu. Baloa fua i lau ua maua, sula le lofa ma le angale lei o le atua. Tātou toe wheloa i fo i le manuia, o po e o manu e le o po e o mala, wheloa i luma le nu e le o tu o le nu. Ia, whapena fo i le angale lei o le tātou tapa au sili. Tei mai le soifua tautua o le soifua ngalue, ia ma le soifua au auna o Samoa. Tātou wheloa i ai malau lua whasila whai. I lunga o peau mangalu o le ea. I le tautua le Radio Samoa. Lei a tau sa vea le nei. Leo lua i ali i se yuli pe se tāta ma le langi so alo. Ia o tātou sangai. Ia ina ua mai atu au ondanga mai le tai au. Ina ua ngā e le la. Ia ma la usu fo i le atunu ui o na tiuta ma Faiva masani o le aso. Ia leo o tātou wheloa ai. Ia o se furu le 5 minute o te ai leitu la e wha. Ia ai ua ngā Gagaifo i lo fo i male la. Le manabo ngā ruenga, ma Faiva o Samoa. Sa whenga iai ma ngā pātia i le nei aso atoa. Whamalo whaftai le tau atai, ngā lo fo i le ngā rurui. Ma lo le pale Samoa, ma le lava papale ma le ono sai. Ia o tau Faiva lo filima. Ia whaftai le tua. O lo o pui malu lo tau soifua ma lo tau malosi le whaatino ai ia ngā ruenga. Wa ia whaatafa fo i ni au vale. Ia ai whaamoe le peaulanga vale. Ia o lo teia mo so whai ai i le soifua ngalue o tātou tangata. Ia la tau lala le ua mai ia ngā ruenga. Ia koloki le kāt masai. Ki aru ma avise mea le whale whai ngāru ngā le kōwhale. Alu fia. Ena ia malutia lo soifua i lunga le ala. Pu ele pasi, pu ele train, ia pe eo aku malesi ngā ka le whale whai ngāru ngā, ia po lau lava ta vale. Ia manatua ele o le leitala o le tau e pe o na whafo se una oso ti munga oso mai matangi, ia ma tō whaatau tau fo i lea taimi ma lea taimi. Ia a wo o mai fo i mare malulu la tau ia. Sau le tau malulu ma au mai. Ia ma mai fo i moona wha ma. Ia ofo lofa ia te oe. Ia ma whata lofa ia te oe. O whea lava o lo e whafonga mai ai. Le ngata New Zealand au isi tafo le larurangi. Pe tutusa o tātou waso. Ma New Zealand. Pe tutusa fo i o tātou taimi. Pe ese. Ai ambou ale ava no e whafonga mai. Wau te lo to te leo ni sila tau te tuli au pūpea. E le ngā te le ngā Gagaifo Faiva. Ai whapena fo i le tātou tā noa ava i le astona e te mau le sao. O le makua i kele au me maali e tātou te tala noa fo i ai ma whaasoa i ai i le asoa. I le nei fo i aso lua. I ai me se fo i le tele o tātou musika i whaanofi le muai oe. I ama whaatupu mawhau whaunga. Whaatupu manatu ia ale o le nā. Whaala i o mata i lunga le ala tele. Watu wha malo i le to wha whongabua. Ia, ma le au nanga fo i le nei aso.
ia pui ia fo i mamalutia le anga ia tu i mota malawa se ia lia fo i le aso atai au. Whatalofo mi whaatulou i le tawhatolu o le tātou vānu nofo Samoa pa ia mamamalu wha le malo. Ia pa ia fo i mamamalu wha le anga nuu ia a ia matua le tuu ia te utau le awhi ngā luenga tutofi le tua. Ia mawalunga se vi inga o le tapa au sili langi tātou te momori. Ia te utau o tamasama whio i le langi le ngā luenga. Ia wha malofo i whaiwhi au fau. Le wha anto a mua la tau no fau. Ma le kalesi fau e anga ia i taus. Ia ai le ma whaifo le tu uai. Ia le wha malo ma le wha aftai atu. Ia i la tau ua malo lo pensione. Na i o la tau whale tua. Na o tala vau. O uli le leile la uao. Ia ma le ise mata ti o ata e whai. Ai ua fo i mai. Ua tau to o mai. Ua mātu tua i le ngā ruenga. Tālo whai, ia mapu mai ala ia. Si kako aleanga ma kako karie. Ia wā, e le mawhai lava. E tu sape malolo pensione, malolo manu malo, ia le whaiwhau. Au to i ina nei, matina mātu tua nei, e tua i ai le ngā ruenga le tua. E a vei la tau o ni poutu toa, e wha lango i ai, ia le ngā ruenga le tua mō le whautuanga i lea taimi ma lea taimi. Ia whapena fo i tono e kalesia, ia mantua la. Atu la i le whaiwhi au, ma momori le whaiwhi au, ma lona whale tua, ma lona au hainga. E toa lima i le to ono, ta maiti ia na whana nau i le ala. O le nu uai o iai, e mawai fo i se ta maititi, na wha ingoa fo le nā ta maititi, e whapine ai le la ngā ruenga. I se ingo stangato le nuu, ia po se ingo fo i o le fast whanu o le nuu. Po le ingo fo i o le nuu. Talo whain, ia. A esa o le tala fo le le. O le au whai ngā luenga, o le tangato le nuu ese. A le tangato le tuona lua mau whatas. I au tau, ia, o le lingi atu i eifa amirianga i la tau malo lo man malo. Alanga fo i o la esi sila fonga le atua. I la utou ngā ruenga sa utou. Ngā pati ai le tausi o le au whai ngā ruenga le tua. Ia aia. Lan me whai le. Ala utala sa o ale na iese taimina o papa i fo la ia le ia. Ina mata upu le nao me o aia tau o le atunu. Aia tau o tangata. The Bill of Rights. And every other right. The right to life. The right to be free. To speak your mind, freedom of expression, freedom of speech, and freedom to be healthy, to be educated, and freedom to face a fair and justice trial. Nita wana whaifuna tātou tala noa iai. I se teimi o mua mai. Ai whatalofa ia tau tamam tina mātutua o le tunu. Alol so fo manuia fa tai fo i talo. Mana tua mai, ma afe mai i fa manuia. Ile au fa ngā ruenga. Ale Radio Samoa. Mala si fongo Samoa. Ia me se lava le a tau sa vea. Ile telo. Tein whaftai ele o ti ngā au tau fonga le tilo mai ma wha longa mai. Ngā le au loko lea ngā ngai. Ma le au kau ai maa ngai. Ea ngale o ongo ia I kalare a tau sa vea whai atu. A wafo e loa kua pā kongo ale muauru. No whala ia le mawhiti ai ma. Oso ai le whi ma tū ai le whali. No can do. Ta ue ale. Na ole mea vole le whaatapula. There's a limitation of what you can do. And how you can express those kind of feelings. Ia, o mai lo la ia le lungo la utau ai maama le au palau, vale me lau fai upsa. E leo mai ni o lātou wata, fai le mo lātou fōlinga, ia mo lātou ingoa moni. Mai me o ingoa la au, o ingoa manu, o fōlinga o manu, o upu matala manu, o afu o tala tangata. E whawhanga I upu matala. Au tala I o mai matangata nei, ia lena. O mea fo ile le o le funga o le la au.
le matangi ma le saviti. Ia, whaatalofa, ta mamtina matua, mauta malawa, fale o tangata matua, ia po mauta ngase foi o o whaata o toli ai o no le whale fumala pulusi o tō whanga. Ia o le tatalo le a tau savea. Ina ia papa i atu a au wha mawhana whana. O a au fo i wha malo lo lo tātu matai siri le langi. Ina ia tafi e sea nāti ngā mawhainga tā. Ngase o lo o mawai ia o tau. Ia, ma tawala tu i le to mai ma ngā wa o li i mta mai tai fo mai. O le alofana nā o le tua. Ia, o ata mamai ai e diagnose ia pe loa ai. Sa i di po le atongu le mai le ngai ke whape ngā ai. Ia, ona whaila ia lea. Ona whaila au o tui o tautonga o fusinga o a uma tu ai ngā mea whaatonu al fo mai. O te matuata le tonu le alofa le nā le tua. Malona anga le leile nā. Ua tawala mai ali imta mai tai fo mai. O ali imta mai tai tausi soifua, tausi mai pasi. I so o se whare mai. Ia le nā. Whaatalofa i le awhio mai ma le tala mai o au le lātou le taima le lātou le ala. Le lātou fo i le ea. Le lātou o lo alala ma papa au le tātou tunu i sa. Mo maisi o tunu. Ia le fo o to ai tunu. E le malai whalele au kila di nei. O le whai to o le nā. Tunu o mai ai. Ia ma whelo ai fo i ba inga. Wo me masani. Ia, o nisi fo i o lo asiasi mai e sa ili matangi i tonga fitinga. A o nisi fo i. O lātou tā whaonga mai wanga. Nisi, ia, o lo malanga mai. E fia mafuta mai i pe au wha mawai. Ia, o lotu wha mawai wha le ainga. Ia, wha pena to e sauninga o nisi. Ua wala au iai le atua. Ia, ma wha manapa na ngā luenga. Maua ofiti ai. O tātou a inga ma mawhtanga ma whaalapu tonga ma e kalesia o nuu mawhio anga i le au pongi sa. O le talo ia maua le nganga o le mawhana whana o le tua ia ma pai atu ia te utou ina ia maua le while mu. Ai mai se lava pe a whai e tō tele se whanau. Ai tō lai, fo lele e la iti ele i mātua. Ua tu ua mamotusia ai le mawhtanga. O nai ta maiti o tangata na e siri o na pele i le mawhau watu. Iai, ia, whatalofa i le au whai pisi nisi. Tele ia pisi nisi, alo mata mawhanau o Samoa. O lo o atina e mawhatu i tutonu au kilani nei maso se tafo le lalulangi o lo nopia i ei Samoa. O lo mawhai o na tautu ai tangata lau tele. O pisinisi o tau mafa, o pisinisi o ofu, o le au sui, o le au Faiva, o le au ngausi o loa, ia o le au fai taxis, o le au ave pasi, o tele ma le ano anuai, o le au suatusi. Ia, ia i fwea fo ma i la tau, i o lo whaatino a la tau private clinics, fo ma i Samoa, alo ma tau whanau o Samoa. Olo iai le tō tele fo o limita mai ta ilo ia ua whai wila fo ia la tō private law practices o la tō officer fo leo sulu whai atu iai ia le mamalu le au sorikula fongu. Ia, alo whanga i kōpiri se whapau ke isi kōpiri la. A tase wala nā whina ungana o whain. I le tō tele o alo matama whanau o Samoa, o meo fōma ima meo loia. E tau nuu mai nei, ia, manuia o lātou tamu whainga, whau, matoi fo i atu i Samoa. Ia ngā aku lola i lea ka pingi ngai ko inga mga i o le makua, i le tau ngā tā tele o lātou pili. Ai a mana tua le lei. O le ngā ruenga, ma le tautua le tamā ma le tina matua i Samoa, ma le lautele o tātou tangata. Na mau ele kupele ngat skorsipi mai ai. Na mai ei oe le malo e te sau. Ia wa uina seisi to mai, whaapitoa ma seisi anga waa ese. E mawhaiona elu atu o i Samoa, mawhai le mea le nā. Ai ia lo lofa i o tātou tangata. Prices and costs of legal
representation is very, very high. Tau le mawhai nai o tātou tangata. Ona te tongi fo mai, ia pē te tongi fo ia piri alo ia. Nā ta whai atu ai fo, ta whē i se tangata. Se lo ia watu whai se mea whapena. The minimum cost of his services, his legal representation of people of Samoa. Whemai fast food pasene pa ule titi fo i lava le tau o lana pili. Le o isi lo ia ma isi law firms. Tau te wawa ia tumu le na ofisa i aso aso uma. Afo le wanga ia. Le onge clients la ia le lo ia po le forma i le na. Sina mea ina ia tau mawhai. Le o sila ia i le tau ngatafo. Le soifuanga la tau i Samoa. Ia ma le tau o loa. Ma le tau a ia si i pēr i aso uma. Ia lo whai i na i o tātou tangata. Ia le nā. Luas fuma 5 minuto leo mo te ai le tu la wha. Wha pui moe sa manuia lo waso. Ia whapena fo i ngā ruenga sa whenga iai. Le aisisi na masoe pe manua. I se whaalawe lawe e lo ai ua whaatamala. I to tonu. Ma le tausia. Pe tausisi fo i tu la fono o le saunga le mu. Health and safety regulations and rules within the working environment. Ta ua te lele mea le namana tō fo isus wengana. Research says that after 12, e uma e tālos fulua wa uma na whaile tau mawhatanga vai einga fo i le malolo i le au whaingarwenga. Wa e songa kau mawha fo i la. O i nā e mafua mai ai le tele o whaalavelate. Whasolo mai ai le tasi lua tolo. Wa mata na le toe kea fo i le ngaruenga le te whaia. Wa e whaatamala. Ia ai onga masini o lo e ngalue ai. Ia ma le tele so se ngaruenga lava. Wa tele me wa tutupu mai ua manunu ai tangata. Ona o le tausisi o tu la fono le saunga le mu. By simply, people get hurt after 12 o'clock, after lunch, midday. The research says that most of us, and the injuries occurred, e mafua mai le mea le nao le whatamala. Ua ngulan mangawa. Ua kau amakanga sau le fia moe. Ai vidia e lo marori mai le masingi ma ai a whungare. Ia moku lo marori ma. E oso ngai ole lisi piko le masingi. E lako pe o le mins le mea la e vidia kuwai. Whatu ai fo i vatu le whafonga bai e le tunu. Awa e tele tu ai ngā whaalawe lawe e tu lai mai. Ia ale be ale da tatu pese tu ai. Ina ia whaamanatu ia te oe. Ola foi la vengo albero ka vale. Wa masangi le aver ka vale i fale ti le fiso fusi pa u le popole pole ala pe e le stop sign la wala ke la kwa fa sa ai. Wa overkill lo poko. Wa fu ba bolo le usus ka ikula fongo le wa. Ya ela ve ai ia oi. Pela ve ai foi ma se stangat. Ya tala e fa tupu manatu ya te oe ya ma e malo ma fau ia e lunga ole ala tele ele nei fo ia o uli ole ole a solua lo o mai le o la u tala noa ele mata upu le sa matu le pepa na o tu sia se fau tuanga ma se tu lalo e tu inatu i le fionga i le Minstown i le wo pele male uso ia olo honorable olo fitiva ai le o fa alu resources alu tupe alu resources in is ili mai ai ia ni tato wafi ele tise e ala botau no o nafi ia tato wafi elima lena lisi mai a fiti ia mai le o sauno ia le fionga e faumui yese toi mwana ia le wo pele foi ma le uso ia te o leva na mato wola fatas ma le fionga le pule o le ele tise ma le malo si fa ele tise le malo
Tu watu le so mai aso nei, e tauno o atu le aso sfurma le lima, o le masina le nei, o le no winga o le vai aso lea, o ngā tonu le vai aso lea, o te tau o na ola umawhia. Ia a leo o taunu o tu foi ma vaenga wha leo leo, spare parts o afi e wha fo i e le i fianga ma ohoi. E te tau ma, e te tau na whai o lato maintenance, ma whai o lato repairs. Tau ole nā i le whaalonga atu, i le awhionga le li pule, le li pule sili, o le malosi anga wha ele tise. Ia, lea la o tau nu o tātou wafi, lona winga, o te tau fo i, wa mata fo i o na wha ma avenga la, i aso i e tolu se furu lea o a whaatulanga mai, o le state of emergency mo Samoa. Mo le tunu a toa. A tonu e o tu iai, wale o toe a fiatele i a le pepe o tātou mo rima le tise. I le whaasolonga le o tonu iai, i le lima o afi, e tau na whaola atoa. Ia lava le ele tise sapalai, taimi uma fitu aso le vai aso, luas funma le whai tu la. O le aso. Kei mana ia. Tala fifia le nā mo le whaafonga mai o le tātou atino. Whaumui ese to i moana, EPC has now received 5 new generators and have just arrived from Fiji. So by April the 15th, all generators should be completed and installed. And whaula, ma whaula lo ia tātou. A tasi ala bele whaale tonu ai la au whaalonga longa atu iai. O leo lo whapea mai. E le ai se compensation po o se taui. E to i nātu i ainga ua whaaleanga ina lātou air condition, whaaleanga ina a lātou pusa aisa, whaaleanga ina oili, whaaleanga ina microwave, te lea nawa, electrical appliances. There is no compensation plan. Mo me tō tino ia tangata, mo masini ia lea ua whaaleanga ina. O la la me la whai. O le tati ai ma le tele fo ila ia leo tau tama le alumini ma la pisi. Ioi, i whaatu tū solo i mangala. A le fo iwa sau no me le CEO o tupi o le fo iwa. O le komiti le o lo va ia le saunga le mu. E tu umatambanga ia le aso. E longo atu wai lo latu ofisa ma le tute. O le atau nu atu lau pusa i se fo. Po le tau nu atu fo i o sau a fo i yafi fo. A small generator, personal generator. Mo lo lapa aingo. Ai i lo utal tununga. E te tau ona whaalau tele le taimi. Wai le whapea. Ale angal pusa i salto wa ingai o. Nganga wakua ngei. O ia Fisher and Paykel, whaatau mele pusa isa awheta la, le lea tu lunga le baa, le lea atu i Samoa. Tele le tupe aluai. So you can imagine, and can you also imagine, millions and millions of dollars, if not hundreds of thousands of dollars, le whai tau wafe maafe o tupe. Ioi. O le tau o mea nei o le o toe le lei o whaaleanga ina. A watu fo i spare parts e umi. O na whaatali tali ni awa noe ave ai e toe li pea whaalei ma toe suru i ai parts fōna. E te le lava le ngā ruenga e te tau o na whaatino. Mai au te whinau tu fo i pe o le pepala na the policy advisory paper that I wrote for the minister. E te tau wai, ona tu uawa noa, i ale matanga aruenga, ale minista malana purasidi, e le ngata le suawai, ai maise lava le tise le ua whaititia lon sa palai tono le tāntu utano. Ina ia lofa i tangata.
fai ma le alofa I tangata. O le alofa le da I tangata, e fe tu na iei muni ao, e tu taimi ma tu uava noa I tangata. Le ingi se kelingi la ko kupe, e avatu e toi repair, e pe toi replace a la tu masiri ua whale ngaina. E almena au te whaftai e fo ia ula tau I le awa le mātu talanoanga fo I ma stasio ngā li o lo vai le fionga a tupuola. Ia ma le whalitua ia ana rosa. Ia lo vai ia le company le paprika I Helensville. Leo lo iai ia le silia le fitus fulu valu ia tangata whainga luenga whawai teimi mai Samoa, mai fiti, whapea fo I le atu Solomona. O le ngā luenga ia e whai nei, e te tau ona fo I atu le tama ma le teine I Samoa, o tangata no mai ngā luenga whawai teimi, wa iai sana ati nae. E asi atu iai ia komiti whafoe o pūlenga. O ngā ruenga whaawai teimi ale malo o Samoa. E tauna se atu o ieisa ua tina, o tina, o tauna ise u tamai tā vale, po o ieise lori, po ua whaise whale, a ua tū se pusa isa, po o se microwave, ua whaile air condition, a ua iei fo I male masini tā mea le tina, male ole matua. Wale o koe alu e sasa mea fo I lele, I lea fo I lalo le paipa, le sasa fo I lele, sasa I lava lava. A se se a ku mai lo ma ku mo e sasa ya mo oile ile mea nga a le malo yesole a le malo o fa fi nga ka wi lo ka pa ku mo a yo la fa pena mi o matina yeso yo pe sasa ya lava volele sasa lava ya ole la au sasa e tā maile, ele mero e pau muri. E kaungai whakuskusa le malo po ngai, vi malo o le afo le pau muri. Ai ka ia o ele lo makua. Ele makua maa, lia. Ia koe ngā mela ngā leuku. Toi ngā tina e la na, e asi atu, ai whawhetai I le tō telefo I o I la tōlo ngā lulue whawai teimi, ma fo I ma le mawhau whau le lei. Ia ma whaatino a tina e ia, ma whaatau mea maua I tupe ia, ia, o momoli I Samoa. O tangata la ia, a luatu le asi singa a o lai eisa watina e. O le sao loa ia, I la tōlo, wa ia tangata whai ngā luenga. E sua lava ma le mauti noa, e te toe sau I lisi malanga. A oe la lea e whaapukupuku au kupe I ngei ngā le kukongi ama whaapukupuku ma ai pāi anga oe. E rei ma se mea ngā la fōi Samoa. Oe la ngā e le au ngā I eise mea. E le au ngā na e toe sau se ngā luenga whaavaitai. Wan mea ngā lenga e sau. Ai voli si uso la fa penga la fa kali po la fela fo. La foi la umanga fa ku ai. Vai, o le fai ngo fie ke vili ku ai il kai malanga ma fa ku malipo. Alula ia le ko sa kalo ma sa fa I o le ka ko fa ngo le ku nge. Ke le ko sa u le si malanga. Pa fe lo wa mbi o nga le fa ngi. Fa kali melo ma ku ale ka alo ai. Ya le na ta u le na o me o tupu mai. Ele tātou ele tise, mai se, ia, o le tāu o mea ia, atonu ele whape mai se si, a mea, o usustai se si, le pepa, ale ri ina malan asa vea mala. But everything in that policy advisory paper is happening right now. Everything that is written in that paper, o lea o tulai, ma o tupu mai, o me foi nā lena ava tuila recommendation. Ta ngā iba sila sila ili mata upu lea, so ia le tusitu silima. Ma su es ta ngā tae lafo i ai le whaasea, o oe le na mafu ele mea lea. Le ai. E lea o le mea le nai te tau ona toi whai. E o lava i atu le epa, e awa le nau whai atu.
Se mea mā tangata le nā mea. Se tangata matua o se taitai o loa. Mo matua i te tonu o aupu whai o mālo. A o lea lava e tau wala au. O le leo fo i o tūle e pa. E while mū mato ai tangata pe a whai e loa e tūle e pa. Whai le mele. A whaala me lave le tūle i mai. Nā o le whaaleanga mata lepe mea. Ia le fo i o wala au i oi. I le minsta. Step down. Tau nei wha mawai mai. Tau nei malolo. E ola i se ele tise i eto i ngā whautuanga whapea. Le ai. E le ola i le ele tise. E ola le ele tise le tu i nāto le whautuanga ma le alofa, ma le tu ua lalo. Lau whionga na minsta. A o iai ni tupe whaasiri o iai le teimi le nei. Wha ngā ina ia whato tonga ai le matanga ruenga. Wha ngā lisi ma iai ni afi se lima pe se furu. Yoi. I se teimi vabe. O toi ngā whautuanga le nā e whai. Yoi. Ai le wha peo le whatus. O lava le ngā. Yoi. Pe so ole le rekisi au. Sauro ke malo roma e lwesa me mana kofi mingi ska. It will never sort out the problem and bring solutions to having electricity supply and demand at the same time to be solved. Yeah. Nei mse mele leye mawai. Ya toi tilo ne iai. Oi la tau e pa u ye le mele. Le se la tau plan of maintenance sa fire i le telo tau sanga o mawai. O le fo ye lo atu ma tangi ai. De le mautonu o le fionga le minsta. Mai fōringa mai ai. O lo fete e na i le pūlenga. Whātasi ei ma tangata whainga ruenga. Tangata moni o instinia lātou te whaatino ina le whainga o le ngā ruenga whaale tino. Physical operations. Ia maria e mai loa mani masalu salonga. E ei tangata le au whainga ruenga ia leo maalia le minsta ma le pūlenga. Lea o lātou nunofo deliberately whaaleanga, masini whaaleanga afi. Ai le tau tala mai. Ma le whaailoa mai. Pena whaafea na lātou whaaleanga ina afi. A le na whaalango atu whai mai o ko uru e kongu mea whainga luenga o le spana e ma le pipe branch ma isi mo mea ko uru kongor afi. Ia longa no winga. E le ma whai afi e ma lo a ia meo. Meo mea whainga luenga au a mea i e to ulu i tutonu. Ia e mana tua e vili e le afi. O lai vilia ato ai, poloka mangaui meo o ngā tonu. So the components of this generator is completely wrecked, dismantled, damaged. You know, well, mena leina mana o i le fionga le minsa. Ia whaise in commission of inquiry. So e poitanga te leanga i tonu i te ofo. I le alo lofo nei tangata. Wanga e mafua mai, i whainga whaapito au. Whaapito au ngafa. Whainga whaapito. Manatu whaapito. Wale mawhai no sa i ngā lulue. Ma se minister fau, minister ngata fau o le pulenga. Ua maasani mea tuai. Yoe. Masani me tuai na sau ai lava na le whaalongo a mawhai. A leo le nā foi ua pule a le tangata i lana a miu e whai. Malana taanga, malana ngā yoinga. This is so bad for Samoa in terms of human management, people management, human resource operation and management of people, their time, and also their qualifications. Yelena, e au fi ai la, ma se vaenga na watuela recommendation e le tusi lena, ma le pepa lena. E la ia a whai, ua onge ma faufaunga, ma ua onge, anga vaa o tātou tangata ma le au whainga luenga le whaatino ina o le ngā luenga, whether it's administrative or whether it's physical and mechanical
au mai ma fesili. I o tātou neighbors mo tātou paanga tō tino New Zealand, Australia, Amerika. Fiti le nale tū la lata atu. Ina ia mawhai o na whaonga ina to mai maanga waa o ni tangata mai fafo. They have a fresh pair of eyes, fresh pair of hands and thinking, mentality and mindset. E mawhai e o na lātou tilo tilo. E sere mele na vidi e lauri ia ma welo e lauri. Ua welo wakase e lauri ia le mele dragon o le mea ma le rakom. There's a kala so alore na whai. Ave so o le kaavale ko i ngai whai. Ai le loe so o le pulale mire. Tatu le insingi au. La le mea le angol taval. Fai mai le tala le sia se ele fasi mea na le lalo le afia ta o lakom. Fai mai lo mal tala so alo. So le o te ofu. Na mai foi le lakom o le kaavale lava yas malesi yaku o mbayaso. Ole mai whawhia le o le kaavale o le lakom mali mele ka slame o le whakau mai se lakom mai kau fiksi le meranga. Kau welo. O le mea palangi. O le anga lo wangau. Whatau mai le mea fau. A le mentality of Samoa. Le ia mai se I welo ma. They try to fix something that is broken. Usually palangis will replace that part instead of playing around with it and fooling around with it, trying to fix. But it's broken. You can't fix it. You got to get a new part to replace the old part. Le vaveo. Nena. Fatalo fatu lungo le tātou apia fōlinga. Tātou Facebook page, vape fōle tātou YouTube channel, o tō umo mafuta mai. Alo vaftai le fatasi mai, ia vape na fō I o na walawan. Tango, press the like button, share our program. Tufal tātou por kalame. To tele o tātou ainga le lalolangi atoa. Lātou te fia e whaalongolongo, ma mala malama le melea. Ia mamawai fwoi masinga aka. Nena. Fatalo fatu ia fuatino Josefa lo tua fine, malole soi fumia. E whamai o whaila o se ia leisi se I o whaia. Tire kala pesto I o fuatino. Fatalo fatu Sefo Nicolau. Pea foi Caroline Tuala is watching you severe. Puri Puao Seloti. Ia pea foi ia o tau malama e alu le taimi o lau o tau suaf. Whaftai amosa, maroli le soifumria, tai le mafuta mai le tātou por kalame, tufal tātou por kalame. Ia, ia mauai fo I le mamla. Mang, o ana po. O lau emaili, ma lau telefoni. It was inundated with people comments and people texts. E wha mai ia tau. Ola e li lau tala e whai lau ori I ngalo li mongi ma lo au na u whioa I ama taulangi I le whongwhtalai o le I chapipi le na o le o wha alioli mai. Ia le ale whia ue whai. Koe pepea? Ion. Nā wo ma whai tau wha moe le I fufua. E tali tonu mai lau tala le la whai atu nei. Lau toi tilo le tula whono ma le mea lea. E winga I le tangi u whaasanga le whongawhitalai. I le manatu whapea ua whao ngā se lona malo si anga o lana pālota ma lela u whaatalitali nei le tango fia o na mataupu le al whongawhitalai. Le wa avea I e tula e pama la wafo I le whaamsinonga maulunga. Mark my word. E malo le whongawhitalai le mataupu le na. E malo le whongawhitalai le mataupu le na. Ma e te tau o na toi tilo. Pe a whai. E toi au tau au fia. Tau au whai le pāne mene sisi ana whilo. Inga ma sisi whontanga. Pato a mai leo ni toi ngam tau whapena.
A o mta mo tau na lote o ambio fai pule. Ioi. O ambio ngata waloa mala to ngai o inga. O lo o matua mata tupa ai le whao ngai no le ngana Samoa tono le parmene. Mala to me e fai. Ngana, palau vale lis fai pule, e solo i tono le mauta. Le pei le mauta o se tu lou le pa ia ma le mamalu o le mauta o Samoa. Malana pale mene. Wa pei o se fale ti whanga e, whai i ta alonga tamaiti, maulanga, matausuanga tamaiti. Toi ngā mea lana e tau te fia mana o whalongo iai. Wa o la ngona nā o tangata. Over in the Talanoa Severe. Talanoa on behalf of thousands and thousands and thousands of people that support my stance. I mea umo Talanoa tu ai pe ava ai atu. I winga, maa mionga, me e whai mai tono le mauta. Whanu mo le Parmene o Samoa. O le talsa o le Talanoa. Tau na whai ni tu la whanu. Ia pe atu e tau au fia le Parmene. A o lau te talo atu. I lo utali tonunga le nā. Nā o au lava. Nā o lewa nei loa le whaamsinonga. Le la tōmata upu ma le me whai. I tell personally, when I looked at the Constitution and the provisions that elects the head of states or let go of or sacking the head of states, and even electing the Speaker of the House, and the provisions to sack him as well. Tal tono mai lai le, tala le nā. Ma fua uma nei mau mea. O le upu ale o nei ma fai le tala. Fai le tala. I le male pelepe. O le whatutua I le atusa mo watas. Ai le mawhai I ona tu ua lau tala lea. A whunga le mai. A whai e toi o e whai sisi whai ngā pānota. Mai o le mea o te tau na toi whai. Ai si uma whai atu lea lau tala lea. A whai e saulei unga le whaamsinonga. E manu mā lo le fionga le whonga whitalai. Ina waila I le māo whie le mele le whio I neima. Ma tau langi le whonga whitalai whaori oli. O le siuso. Ai manu mā lo mai le whonga whitalai le mataupule. E lua me mwhai na whai le whonga whitalai le teimile nā. Whao ngā fo I malona malo si anga o le e wha malu malu e lunga le ao ma malu o le malo. O le whaata ape fo I o le Parlemene. Ia po o le taofi pe o le Parlemene. Ai whaila na whai unga. Ia fia me ma le sito lima lea. Tal tonu mai le mea le nape a o neina. Lo te al ma taupule. Sei whaari I fo lai nā. Tifi ngā le whongwhitalai. Ma le malo si anga o ia ia te ia. E le tau whaatali tali ai. Ia fia me e ave le ave ai. Ma whautua ina le ao le malo. Talepe le Parlemene ma whaata ape. Si tato vai. Pe si la fia mai loe le. Lai loe le whongwhitalai. O le mea foi le tu lai mai nei ma tupu mai le taimi o le whonu tanga mua foi le. Lai loe le whongwhitalai le mea tau na whai. Sa te tau na wha malosia le tu la whono. O le ise pāti e toi tutu wai tangata ia. Sa tau loa o na toi whasiringia. Le whaamsinonga lātou te whaamtalaina le tula whono au tū ma le tula whono whaavaya Samoa. Whai mai lautou I unga. Ai, na tū le whongwhitalai le wā. Na uma mua ta ua tua le mamalu o le atunu uma Samoa. Sa nofo I tono le maunta. Ma whaatali tali le teimi e pā I se pomu. Ai na mua o whaamtalatu. E le se mea tupu. Ngā o le sa whaafsanga I ma le whongwhitalai ma o whasiringia na mata upu le taunu watu le tusi ala auli. A le whaile mātau mawhitanga. La le tala le whongwhitalai. Ai.
O mea wha pati me wha loto I whale nā. Ele au mai tono lau pāre mene. Tele ngā ruenga le la tātou fōfō watu ne iai. O tu la fono teu e tau ona toi tau whaofi. Tu la fono o lewa na tau toi wha solomudi. Lea la ua tau nuu mai le talan le la. O ana nafi. Lea songa fua. Na wha lawi loa ai e le fionga le tamaitai minsta o wha amsinonga. Lea so fitu, lea songa fua nafi. Na wha mamalu ina e loa. Le vaenga o le tu la fono o le whawai. O le whawai leo lea. O le whaamsinonga o whanua ma swafa. Ua wha solomuli I tua. Ia le pili le nā o le whaamsinonga o whanua ma swafa. Ina ia whaatuto tasi ai, ma ia lua ai ulu o le whaamsinonga ma walunga. E pule to tasi ai le whaamsino sili. The Supreme Court. And the Chief Justice. Ao na nafi, lea na toe wha I mai le tu la fono wha vai o le awhi, sa lau valus fulmaratas. There you go. Bang, bang, bang. A le vaenga lao le wha vai. Lea na suia matula I le fonga whtalai whatasi emu le sunga maulolo ta vita amosa. Ma lo wha avtai le toa tu isa mau. Tēnā atoa I pānota e tōrus fuma le ono, lea o sū ai e tuila epa, I ama lea, ma laua fō. Whai mai e whaasori tū la whono, ai mana tua fō ina umano o tau watu. Na whasiringia le whonga whatalai le whaatinoina o le tiute lea. To cast his vote. E ui ana whai mai, se I wāanga nā ua tu tusa se whai ngā pālota. Ele I tai atu tusa, ele tai le whainu mera, o le sfurma le valuanga I lunga. O le mea leo au tasi ai ia. Vaenga uma e lua o le fast wai tasi, ale a ingo le whaatuatua le tusa mua o tasi. Whaatasi ai ma le pānota le whongwhitalai, ma le pānota le sunga, I hamba ulolo a moso a tāwita. Yo bela na let's see tato no fonela fatal. But I'm telling you, my personal the recital and reading and analyzing the Constitution. Te le yo le avano le fonf te lai. Fai una na fai unga. Le la oto e peo le ufa pertania fo le wa. Wa mawa luma le fonf te lai. Ana I lolava. In the very first instance o le ulua I fono Samoa, a lana pale mene o le tausanga le nei lua o afe lua sfulma lima. Sa ta taua ia inana ia wha pale pomu. Aia, sa siri atu le manatu o le fonf te lai le vanu nofo ma le tausi o le file mua o le pale mene. Na ia le whai ai se whaiunga. Ai tu uawa noa I afia me ma le sunga lauri al maria toa. Oi whai whale lisi whale lenga. Tu atu le teimi le nā. O manu a mai whale e te tau o na fōa le mea. O le teine malona tuangane. O le tuangane malona tua fine pe a whātustusa iai. O le tinao le atunuu malana tama. O le tinao le atunuu le fionga le sa whapito o lana tama. Le sunga la uliele maria toa. That's how the comparison is weighed between this relationship. Vaila le whaingofie. Vaila whaingofie na whatustusa ia so'otanga nei. O le whaingofie. A whapeo o le tama malona tua fine. Ua wala au le tama, tā whei loai. Wala au le teine I lona tua ngane, sau tā whei loai. O ke kūkū ma mau mai ngā ma wala o mai ei. Sau tā whei loai, e leo tā ua o nisi.
O au o lo tu fafine o oi o lo tu ngane. Tia isi o ta mamalu maisi vaenga. Ai tava ai i se me langu ta sia ai i ta ua. Ma tātou i whaafo i Samoa i lona mamalu ma lona file mō ma le tasi o lona ta inga. E le vā ele fo ngā tia e luta vā nofo ma oilo tuanga na pele. E whapena fo la ia leo lauri. E asa wia oilo tua fine. Ta oto atu o mamalu mau pa ia mau taulangi. A o oilo tua fine o a uolo tuanga ne. Wha mangalo fo i se sasi. La se whale tonu i lau whaafonga mai. Tio tua fine pele. Malu avi whale. Na o tā ua e mawhai, o na fono ina le upenga lea. O le upenga o pili e toi tau e whangota. A wa umana fono. Ia. A whai, o le tinao lea tunu, malana tama. E alu le tama i oelo na tinao. E talo mai fo i, de lo matua i lana tama. Sau si whaiaku sa kala. Nofo mai i. Ia whaalongo e si au tama. O le mea lea ua whapea. Mai au te mana o e te tau na whaasao mea ia. Ia o na talo lo lea o le tātou ainga. Toi fo i mai whai le tātou tala. Maenga ia sa sila ia i le fionga le fonga te laing. Ina ia mawhai o na tui nātu le taimi e whaatoa whi maali ai mafufoa la mea. Whawhi tauli na tula i mai i tono le loto i whale internal fractions within the own party. O me mua nai ala i ona. O na tula i mai whese se inga i tono o party ma inga internal fractions. O nai manuti ia, manai taeta e ia, ua ete ai le whaavae o le vānofo. Ua mata e tae ai, ua aisi le vā. A le mawhai o na toi pōlesi, o na tae mo i loa lea mangau, matala lautasi, ma vai le fongatia. These were only little cracks within the local party, politics. A me mawhai o na whai. A o le whaala velave. There are major other different forces wa ta oto mai loi I, male winga, male fautuanga, ua matai loa ona tu lai mai, whainga kengi, ua Faiva enga, ua whaapito au ngawha, ua leo to iai se maupoponga, ua leo to iai fo I se whaatua tuanga. Everybody has lost their trust within the other people and the other persons too. O leo to iisi se whaatutua o lale tala e au mai. Ia poa wao si sila melna. O le wala au la lea o le talitonunga o la auli. O le to oiwa lai o efo I mai wa umana whai la tu tala. For sure lava to efo I mai. E o loina luka le mata upu. O le a o se tūlanga. E wha ngā ai e le fionga le sau whaapito le sapelu e ave o I le a au le whongoftalai. E whai a mataba I nāle sa lalo o le talepe ma le whaa ta ape ina o le palemene. O le mea le na. O na tūla I loa lea o I lato. E o mai lango le whai numera le I e Lucifer. A lana bena tupu. It didn't turn out to be that way. It didn't happen that way. It was unexpected. It was a shot in the leg. Lea foi lan tu lai mai ai. Leo tala noi le mata upo ta o le whātua tuanga. O le ai se whātua tuanga. O le ai fo la se whātua tuanga.
O le toa iwa le nā i o ia la uli. Lei fo i mas whātua tuanga o la uli le toa iwa le nā. Ona o leo o fōlinga mai. Ua whaia le lātou whai unga. Wa umana tautoa mai ia la uli masaini whengai. Ai e moi fō le ata. E le whaataunu uina le lātou talia ina o le whengai. Mana ia le bea le nā i le whaafonga Samoa ma le. Nanga o le taututu a ia le toa tele ma ta ina se ai le atunu. Whai mai, o le mafua anga o le malepe o le whainga malo, ma le vā o le whangatia, mafua mai mōri anga o lauli. Let me say this to you. Ai nā lana mafua mōri anga o lauli. Na mafua mai, i le whaatino ina o le uluai ma tā upu na mafua i le bebesi. O le uluai ma tā upu ravala e fo'i ai ia le tali. O le ale mena lai o na vā le whangatia. O le tali e leo morianga o lauli. O le tali mori ma le whaamaoni mafua i na waufiufi le tangata o lo masalumia i le maliu o tu au. Lua, ua tāo fia aile o mai o ni leo mai fafo. E su e le mata upule aisea. Fefethe, mumusu. Awa o le taimi e tau nuu mai ai, e maua lo i nā ma le tangata. O le ala le nā lai ua le mawhai o le maua se toa o le atu nuu. Nā lai lo na mimilo la uli. Ma nisi tangata, nisi tamari. E sa ili se awala e su e ai le mata upu lea pe a whai watu inatu ai le tali tonuina leo. Ta au fifo ila e leo ma nisi o le kapeneta le au inatu o ni formai po o ni leo whaapitoa scientists, forensic investigators e su el melea. That's how Lauli landed up with these charges. He waited and waited and waited. Nobody actioned any of the charges or a lawsuit matmata upu sa latu o mai tonu. Al matanga wengo le loina ia faila masusu. Nothing. So people took the law in their own hands. Mafaya latu susuenga. Ai asid sila fo ia le ia te tau le tangata. Ei le ia te tau le tangata tuto tasi o whaia I lava ia uia usuenga. Independent personal investigation for my own understanding. And whatever it's going to be revealed, e le tau fia le ia te tau le nā le tangata. A le na tau finei. I le mulimuritai I tai ala. Mawhai e loa le mata upule a li oma. Matuli whatata e loa le ala. Uto si sila lai le mele na. Ia, mo se whataita ingala. Mo tele tau sanga. O li potia pea le mata upu. Ini tangata soli tu la whano e whai e se ainga. Uma fo I toi longo atu leo, e lei lava se mea o lo whai e iai. Toi tupu mai foi, wha o lima. I a tangata nei wa ave wha fia lima ta upu e leo mai leo. Whataita inga leo tala noa tuai. Lale me o tulai mai. It gets worse and worse every time. And the people of this family are getting sick and tired of waiting for something to happen to keep the peace. La le me whi tangata ia. Tango au loa I a upenga. Wala tu le toi whatu tuaina le toi awa se mata upu I o. Wale toi malu ai e whiu. Ana leo tu ama wha moe mai I wha upunga. La le me tu lai mai. E oti ngata e tō tele. Ai le yo o mai le tapa leo. Wa whai e tangata lea le wha msinonga.
ina ua le lava vā whaatalitali ma whaatalitali. Alei se mea tupu. That's exactly what happened. And that's how Lauli and Laverlio landed at this situation they're in right now. O rātou te whaima, tau le pua malafa mai, o mori anga o Lauli na mafua ina malepe le malo le ai. Tātou toi fo I tua I le amatanga. The original narrative and story of this, how it happened. Tātou ue tāle pese lea, nanga o lo whaatalitali mai le si paanga le tātou le tio. Le te mai tai o ati, mai I le tātou whale tavale, le Henderson Cars. Fe bela foi le kupi la foi me foi le fa puko I senge o le me le taulanga le sa ale o ma puta mai te mai ta yo ati foi ma fonga ta moli o le pulenga ma le o fenga wenga ale Henderson Cars ile de ya wa uli o le asolua ina wa Gagaifo Faiva o le atu fa talo fatu ati alo le soifo mduia ia malo soifo savea ia lange mafe te o lo fa piona Fafolina sapo kalame mafani inea so ia masalo lo manuia mea o mali nai tua to ofisa I lo manuia foi mea o mai le nei tua to ofisa nei ma nei tele stala fi le da le leibe uma le ngata lea fa aftai wa mo si la fi fo ia fo ia na fe lo I fo ba clients ia mai la tu auto ba atu le loto a malo ofisa ia Ia whaole ia o le vaia tupele le anga mea le taule nei ia so ia ai le o le lavai e whanga solo I fo ia tute masani fo ia lau Henderson Cars. Ia le malu fo ia le atunu umat na ia tato a inga o lo ngā solo mai e apalai ala tu taavale. Ia le ngata I lea o na ia tato tangata fo ia lo whai ala tu sign up. Ia lelei. Fiini sign off Fatino Leas. Ia o ana nei, ia o le sa Fatino ina I sign up le malula tunu I lunga nei o Kilani. Ia pe ma le to a valula to sa whaiala to sign up nei, ia le ala fato a mai, e tau la velo wala au mai. Ia le fato a mai, ia le ia sign up fo ia le malula tunu wan nei le tu lai, le afa le faa. Le ana wha umai ia sign up ia au lo o whaatino ina pele tūlanga o application ale malula tunu o lo whaatuentu ina mai lunga o le tato Facebook ia whaapea po I lunga o tato telefoni ia o lo ngalulua I le officer nei ia e wha uma ia application fo ele malula tunu intu ina mai ia malachi te tonu ia aile I
tapunia taso ofisa nei le tulai uno. Malo, whaftai le tau longo fo i loa ai. E mamau i anu se lo whanga no mai e au clients i le so? Ia o isi a mato clients e o mai west. I mai west i Henderson. Ia o isi e o mai Central Auckland. Ia mana i sa toainga i nei i South. I South i Manurewa o Tara o Tahuhu. Ia o nei o taso a ingana le sa whaamai a nei la fiafiala to sign up. Ia ai o isi ia o le whaatali e tali mai ala so application mai finance. Ia e pe o le aso atai au le e whaatino ia la to sign up. Ia ma whaanga solo tuai lava i le weekend. O le weekend la e o lewa tu umo taso a inga leo mai malanga mai out of Auckland. Po la loi Christchurch ma Napier. Ia le taunu mai fo ia taso a inga mela lo. Ia e whai ala to sign up. Ia mapiki ala to saavale. Ia o le weekend lava. Ia e always ao taso e wha mua taso a inga mai la lo i out of Auckland. Ia lo i Christchurch ma Palmerston North. O Napier ia ma Wellington. Ia o le weekend e pe o lato o le taimi lea le foto ava noa i lato. Ia e o mai fo e whai ala to sign up ma piki ala to savale. Ia, whaawau fo ia na whaia le mata upule na ruatul tangata e whaingaruanga full time. So ni whaamarosi le application o le tangata e le o ngadu e full time. Ia ai alualing o le taapane lalo le tangata le o la le application Ia whaftai sa vea ua e tā ua tūlanga lea e whai lava si tā ua o no o e sa o le lei lava o no tele lava o na i tato ainga le apalai mai ia e benefiti. E benefiti whapena na i tato o tamama tina matua o lo whapeo o na penesiona. Ia so e mana o mia lava le tanta full time. E mana o mia lava le tanta full time o tanta lea e support po tanta le sosoani lau application. Al tūlanga le pei meni ma le tanta e alu e tāwale. Ie alu lava le alu le ngō o e le benefiti. Ia ua toa tele lava ua se la fia le tūlanga lea. Toa tele lava lau mai apalai. Ia lau mai lava mai ala tō tangata fo ia le full time. Ia mai e sosoani. Ia na isi ele o malamalama tūlanga lea. Ia o lea lava e wala au mai lava i mo telefoni. Ia o e tā ua lava ia tūlanga ia na ia no sila fia le malo la tulu. Ia aile ia ngā i mai le tato ofisa nei mo le apalai. Nei, iese si vanga o pa ui a tau. Ia, mana ia le whamanatu. Ia, ai mai i male tā telefoni, male tu atus. Ia aile i whau mai na tapo karame, ia e whamanatu atu le malo la sunua mato promotion le whaapeo na whaalu level teminei. O te masalo o Iulai, o te taimo Iulai, ia o na whaamai aloa leo le mato promotion lea. Ia ai whaalu loa ia mato taavale ia lua whelua lima, ia loa tau nuu. Ia o se taimi o na tu atu lei lungo o atau isi a mato taavale fo lua whelua lima lo tau nuu, den tau nuu le Barcelona Sunday. Ia o isi taavale ia watu ua whelungo tato Facebook, ia o isi taavale le watu atau nuu. Ia se taimi lau o Iulai, ia ona wha muta loa leo tato promotion le wha alu teminei. Ia o le teminei o le to tele le malo le senu le wha pe ona le apalai me teminei. Ono le wai loa o Iulai e umai promotion. Ia lea lau o wa apalai mai e le to tele le matopiki apu leo le Mahindra. Le maua i le wha whetala me alofa. Ia whaapea mato taavale lua ia ta i fitunu fua o le Kiwi Edition Scorpio ia ma le XUV 700 o le fitunu fua ia mato promotion i e tolu. O taavale la ia lua fitunu fua le maua i le mea lofa tupe lua whetala mai le Mahindra Company. So o tupe uma ia ele dinga i lunga o le price o taavale. Ia o le mea lofa na le Mahindra. Ia te oele po oe fo ele siun le whaatawala so taavale ia e tolu le whaalu te minei. Ia whaatase mamato cashback ma referral.
Ia o le whaalu lava maso cashback ma referral. Ia e maua uma lava cashback o tāwale uma lava lo whapeo na apalai ai ia le malo le tinu. Ia o cashback e ama sama le awhita langa i lunga. Ia e depend lava i le tāwale lo whapeo na apalai i le customer. Ia e peo nei vai ngata na e whamanatu atu le malo le tinu. Ia whaatasi e ma le back credit. Ma le back credit e whailo atu le malo tinu. Ia le fo ie e talia le Henderson Cars ia oele e le anga le ingoa. Ia o le Italia lau Henderson Cars o lo iai ia le susoani le Henderson Cars o lo iai le Mato Finance ia o le Mato Finance le na po le Mato Option 2 le na ia e susoani le customer ia e suesan sa vale ia o ai lava o lo o fia mana o mia se susoani fia apalai se sa vale ia vala au mai au nei o asi ia le numera o vale se lau fiti sasi ia pole susa mai foi i le maso office nei le sasi va fa Kevin Drive i papa toi ma manuka ia pole email sa mai foi le maso Facebook page ia nai alu le Henderson Cars pa sala vam lo va no sabia ia malo fa te le ati mo le ta por kalambe mo le ta talnoang ta felo i le aso ataia ia maduia te le lava ia ngalbenga lo tau fa mai a ile nei ia fiafia lo fatu mo oe ia e whaasoi fuia mo le temi nei. Ia whaasoi fu savia lo fatu. Aftai ati mai le tātou whale tābale o le Henderson Cars o vale umi o le whapuiponga Henderson Cars mo le Radio Samoa. Samoa Multimedia. Tui di tia lus fulfit tau sanga. E ngā whaanga o se pepe wa liwanga ma kua whapenga o koe whapuiponga ale pepe. Umi tele le maftanga ai maise o le vale lei i le tele o nei tausanga o le tausinga le na o le maftanga le lei o le va o le si ufafonga o Samoa ma pisi nisi na tau te whatutuaina le Radio Samoa e momoli ma ki liva le savali tō sina mai ei tangata i ngā ruenga le lei ma le tautua le lei o lo fatino Henderson Cars e te moa i le telefoni e leise tongi o varusalau, fitu tastasi, a leo le nā, ia, a ngā i ai mga siasi le lātou tuatusi, o le se lau i wawha, Cavendish driver, i papatoitoe i manukau. La tātou oi e tātou telefou i vai whanua mai Australia, le Pasifika, ma isi atunu o le Marora Nerolani. soi fua whatal whatu se whapoponga foi o talafou le Radio Samoa. Tala mea tunu e mamao mo atu mai Amerika wa whamata wane le presidente o Amerika o Donald Trump o le ao no whaopopo le isi 5% o tutongi whaopopo o tariffs i a saina pe a whaia o atu atai au le ave sera latou tiute o tuuina i oloa a Amerika. Whaeroa le CNN o maketi whawa malo o mai tawina le vasanei le whaetiti o tūranga tau whaatawa inga whapea fo i oloa mai Amerika. Whai mai o lo whaia le whonutanga a Trump ma le pāremio Israelu Netanyahu i le whare pae i le mai o na tuina fo i Amerika o le se 45% o tariffs i a Israelu. O iei fo i di poti wata wai o lo whaatulanga fo i se whonutanga a Amerika ma Iran mo le asa tō na i e pēr na whaamaniane e le minister vai whafo le atunu. O le whaamtaranga ma le BBC wata wai e 45% e tariffs o tu uina e saina i runga o oloha a Amerika e whaafetau i mai ai tariffs a Trump ua whai atu i lo lato o tunu. I Peritania wa tā ofi mo le teminele ave nātu o uta o ta avale taungu tā, mai Peritania o whenga iai ia company ngaus ta avale, ma lu i tau i le 25% o tax, ua whao popo i le ave nane o ta avale i Amerika. O se tasi o company ngaus ta avale tele i Peritania, le Jaguar Land Rover Automotive, o lato whailoa, o le atau fia le ave nane o ta avale le masina le nei, ma o whailoa i se pepa o whaamtalanga mai i lato o Amerika, o se maketi tau o tele mo latou, ma le atau fia mo le teminele whatau nuina le au unanga, au wha mautu nisi o latou fuafuanga alua lumamao. O whailua fo i ripoti, e le tau mate o no murimuri tai e fo i maisi company whaita avale, i le ngā yoinga ua whaia nei e le company lea, o na oa afianga lava o le tau, ua si itia i le whatau nuina o a latou fo i au unanga, o na o tutongi whao popo a Trump.
I Israelu, ua whaaririu le vaenga o le militeria Israelu vaenga uma o territorio Gaza wa o latou whaatau taiaina e lata i le tua oima Israelu ua avea mawhanua ua tu ulafo ina. Whai maili i poti o masini sua palapala wa o latou whaaleanga toenga o fale ma wha malepe sa i tulauni si o fale ngau si o loa ma fale sa iai lea wha ai tū. Whai mai ua whai ei se buffer zone e le militeria Israelu ma ua wha sa fo ina toi tūwa i eini tangata Palestina. E ei ni se finangalo o whaaria o ngā yoinga nei a Israelu o solia ai tū la whono whaavau malo tau wai a tatau a tangata. Ma o lo tāria ai se whaamatalanga mai le vaenga o le puipuinga Israelu. Pei tai whai mai ua siria ma le ono a whelua se lau whale i Gaza ua whaaleanga ina. I le Pasifika mai fiti wa iei le tamaha onga ua maliu o na ole dengue fever. Whaamania mai le mtanga rengo le soifua malarei nā fiti o le ua maliu se tamaha onga le moto viti levu ma o lo whaia nei le suenga. A o le amatanga o Februari na fōla si ai le matanga luenga ua whea ngai le itu i se sifo le atunu uma le pepesi ai o le a whamai. Whaelo fo i le Radio New Zealand e ei fo i le isi tamaititi mai Xavier College lava ua maliu fo i ai le mafua mai i le dengue fever pei tai watu inatu le mata upu i leo leo. Ua fautua ina a inga ia wha mamano o whanga o lo au mawai ma vavena sa iri peso soani pe a whaia a fia le tangata i le dengue po o nisi wha mai tali tutusa. Ma le tala mulimuli, ua whaelo mai pulu o le ata aloai au ese mo le taamurisanga taito fito le lakapi i le sairinga siampini o le laralangi e whaia i Amerika i le masina fau. I le itu pāwari o lo whaatulanga i le pulu a Argentina, Afrika i saute, Farani ma Peretania. O le pulu B, ua whaatulanga ane ai i a Fiti, Spain, Ausitaria ma New Zealand, ai le itu pātama i tai, whaatulanga i le pulu A le awa Kanata, Japani ma Great Britain, whape New Zealand, pulu B e awhiai Ausitalia, Farani, Amerika ma Fiti. O le tausanga na tenei o le awari i mai Farani na siampini le HSBC 7s, ma le awa tamaitai Australia na siampini le tupa tamaitai. O Challenger Series o le awhai ei Pōlani le Vasanei, sa i dia mai ei isi au mo le tausanga fōu le tupa wari i, whapea fōi rā mai isi ta alonga e whaia fōi i Los Angeles, le au lo wha moe moe e anga waa mai ei nisi au i le nei fōi tausinionga tele o le laka pita i to fitu. I le lalolangi i tausanga te tasi. Tala nara Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso, o le amau fo i seisi whaapoponga le temi lava whapenei le aso a tai au, mo le temi nei manuia telefe au mga ruenga o whenga iai ma le atunu u whaasoi fuaia.
Alena, ole pese le primary ale kalesia Yesu Keriso lau pa yo asu kata pese na oia. Fato a lua e pe tolu tau sanga le o su mai le eteru. E au le vaema ia le ua o mai I le au fai pese ale Pacific Love Band. E ta ua wa Yesu yo le kalesia. Sa tata I le fa ili lea. Le pese lea. O le Jesus once was a child. Ia mare pese fo le I am a child of God. Vai le ato e ba ye ia le utua fino Sarah tu vale. Ma le mau ke pe pese a koi fo I ngei. Fatalo fatu le tua fine Sarah tu vale. Ia po stau fo ia. Fatalo fatu le tatu tina. Ia a tu fue se wa muli so vala. Ia ma le tatu ainga ato lava. Va pe fo ile uso ia ili lilo mayava. Ia mautou umalo whaafonga matapua I mai I le tātou ainga I Ausitalia. Whatalofa I o tātou ainga SSA Pitonu o Sydney, ia whapena fo I Melbourne, o I lātou o lo I Perth, Western Australia, ia ma lātou o lo o alala mau fo I Brisbane I Australia. Tātou ainga Hawaii tō telelele o te wawa I atu o lo o tau whailanga mai umalunga tātou proklame mwhai mai aloha, 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 yeah, aloha to all our friends and families in Hawaii, and especially to my auntie, le tina ia whalawelabe afa masanga poe la ulu, ia masi o tua whine pele ia Yvonne, ia mautou umalawa Ash Yvonne, ma le tōtele o tātou ainga o lo o whaafonga mai ai I Hawaii, Ia mese ale motu o ahu. Whatalo whatu I lunga le tātou apia fōlinga, tō tele utou Caroline Mua Unasa Soi, whapena Sarah Tuvale, o Oli I le alii, o Jacinta Seve, whatalo whatu o Oilea. Ia, o Patolo Fingota, talo wha malol si fumanuia, watching you from Melbourne in Australia, o Pai Pisa, talo falava famai sa vea kusa loa le paloka pe o le vai lua kusa pe ka ilusfu lua pasenge i onga paloka loa le o le fonga lai ai o le meanga kupu e mamao ali namba e maua ai le lusfu tolu ai la tau sa paloka ia le fonga lai kalofa ia ese umalangona ai te malmalama lo le tula fono fa vai o lai au mai ai e mawhai o na cast ia le panokta le fonga fitalai tusa pe le tusa awa umona whaatolwina ia ma whapena whaona watu iai ia le whautuanga le fionga I le lo ia sili e ma whaina whai toi whautua fo iai ma le lo ia tuto o tasi lava la tau ia le fonga fitalai ia e man ma lo le fonga fitalai mele la tula I mai nei ia le alo se vua e moni Samuelu ia talo falava malo va taile mafuta mai le o danga bale tautua se fongo Samoa male atou se vea e le dei fo I vaenga fatalo fo isi o tama o le sunga tau pa u frost a mase o le tatu ainga ato I ngā taile whalemanono ia o fea lava o ta whawhau mai vaita mo le whalematini o le whalemanono fatalo fo ia te oe ia Ola lea. Veo le valeo ia, ingoi. Aiva pene tafa, talo fa malo le soifomria, ia fa perfo I so o sa o Pinky to ia Ivao. Yes, is watching. O taunu unga ai ulu, talo fa malo le soifomria, no wausala ropati. Watching you from Anaheim in California, California in the United States. Ngal mana maliatoa, talo falava malo, whaaftaile mafuta mai, Maya J. Lloyd. Greetings from Hawaii as well. Talo fa Maya, aloha to you. Ia, whapefo ia le sunga tau ili Dan Yosefa. Watching you from Upland, California. Kire la o Amerika le, feo soi mai lungai. Lisa Lotta,
Risale, ia, whapea fo'i i pulea i Elizabeth Firo, talo whalava, malo soi fumanvia, o le teine o Simalila, le atoa a Chonga, taile mafuta mai. Share our program, press the like button, and share our program to a lot of our friends and families. Toi foi mai se whamatalanga, i lea soa nafi lea ua whamanatui nai. Le whaonga ina o le maenga o le tula whono, lea so fitu a perila. Whamamalu ai le teu teunga o le whamasinonga whanua masuafa, lua fe lua sifuna lima. Lea ua mai o ona pasia talua i nei le palemene. I le toe wha i lea o le whamasinonga whanua masuafa, i lona whaavai, lea na ta pena, e fitu tausanga whātu a mwhai una pasia le tula whono na. I le awhaiva sa lau walu sifuna ma le tas. O le tautonga o le whaamasinonga le nā. O lo o whaamalu ai lunga le whaamasinonga mawalunga. The Supreme Court presides over the land's entitled court. Oioi. La mafuanga po lale nā. A whaise lo lua isu enga le mata upu. I lalo le whaamasinonga whanua mswafa. A wa umona whai iai ia le unga. Ai le malia le tangata. O nā iai leo lana ia ta tau e awe ele mata upu i lunga le whaamsinonga maulunga ma le whaamsinonga o apili o tālu sanga ilo ilo. O le ai ia ta tau le nā le tangata, lea na matua tu vai lua ai le tula whono tula epa ma le HRPP. E TPS e le ai ia ta tau le tangata. E le toi mawhai ana toi awe se wha i lunga e ilo ai. Le Court of Appeal. So, which means, lea lau whatu nei, lea la lea ia ta tau le pepese ai nei e pui. E tuila epa ma le HRPP, ia lea ia tau le tangata. Lea lau tau sa o tu lava ia te oe. Le ai se a ia ta tau a tangata sa mua o lo pui a tangata nei na o pepese ai matala ma upu e whaalele. Le ai se a ia ta tau o sa mua o pui a tangata nei na o le talepe le ia ta tau o sa mua. Talepe tu la fono sa mua. Lea la whawhetai ua pasia le tu la fono. Ma ua toi wha i sa mua ilo na file mu. Ma o le ala fo le nana la iona tu la i lunga. Ia le fionga ia maulolo. E la lango atu i le malo. Ina ia mawhai ai. Ona toi wha i sa mua. Walanga o le mele lau sila fia e maulolo. Tu la fono i whanua mswafa le vesi ai nei. Mwheta wa i lona fio anga i whenga. Male a fio anga o le owa. Pape na mo le vi i sale mo. Pape a pape fo ma tona. Ia. Whawhitai i le tō whale lei. Ioe. Mai leo se mele lei le whaarongolongo tu le epa ma le HRPP. I le matua whiita tele. I le whaasolo o le tula whono. Ai toi au mai le tula whono tuai e whao ngā wa lewa na to o lia. Ia mata upo le atunu. Ma le mawhai ai, ona ta tala ma whao ngā le whalimai o ngā ngase. O whanua ma swafa, ma mea sina Samoa. Whawhitai tele. Ai o le teunga la leo le whaavai lua whelus ma lima leo lo tawhia pia le whaamsidonga mawalunga. Leo lo ta oto ai le vaenga o le taupu o le tula whono e ta o le interim injunction by the Supreme Court until the 30th of April 2025 ona o le palota a le fionga ele whongwhitalai. Lea la e lua meo tilo atu nei hai. O le teimi e manu malo e le whongwhitalai le whinaunga lea. E lua mea mwhai o le whai o le whongwhitalai. O le whai lo o le whai unga ia fia mea malisi vaenga i e to lima. Ia whapena fhoi o na iai lo fhoi malo si anga le whongwhitalai. E whaata ape e malapalmene pe whautuoina le fhoi lea o le malo. A wā le malo si anga o malawa lea o le malo. Lea o lo ta oto i tau au ma le tumuai o le whongwhitalai. All the powers of the head of states are all vested in the hands of the head of states. Why? I say,
because he is the representative of the head of states within Parliament of Samoa. I say, e tu umai marusi anga male pawa ole malo ile tumwai matau au ole fongtalai. Leanga o ia ualo ia na tu ina tu ia ele ole malo male whawai. Le marusi anga uma e avea ai le fongtalai masui alo ia. Ole fionga ile malu le malo i to tonu le Parliament o Samoa. Ta uone na. Esi tala fia Samoa. A ole o toi usu le fono ma toi fono le Parliament ma isi me o lo fai. Ule ise me fai wa toa lia nei mea. Olo ua faa wau pea. Enisi o min staff a pea na foi faa ululunga matanga ruenga. Ona tufa tu pea le tupe o le miliona tala. Fitu i tu malo faa lala fanga. Lea na sainia i le amatango le vaiaso le nei. A lato tupe e tu inatu. E ono i tu malo i upolu. Tasi le i tu malo i le motele i sala fai. O lo o mitanga ma le whaafitai le nā. A wā o se poloketi e fau, ma o se poloketi e le i whaia mua. O se poloketi sili o na ino sia, ma whai i ei tala a tangata. Ai mise lava. Ia le to'olua lea, o le teitai o le i tuangai. E ma le whai lau tusi le i tuangai. Le whai pule o le i tu malo whale ata le tolu. Ia. Ai i le talanoanga fo ima le sunga ia autanga vai tipi autanga vai lava yasu. Na tō lau ai le lisi o whaamrianga leo ai nei le tātou watunu. Ona le poloketi le nei tasi le miliona. Ma o te manatu foi. Wale o mai tangata i e lango. Ia le poloketi tasi le miliona tā la o leo ua whaamatu o tuaimu. Ma batu whaamrianga le tunu. Ai o mai fo i e tau mawhai e lama ma loto leanga ma wha leanga le poloketi. E ala i lea, i le leu si ta ia o ta iala matu la fono ma whainga whaavai wa uma o na batu le ta iala al malo. Ia, whaftai atu i le whatalinga langa ia tufunga o le minstale na le ua tu ina atu ia le marusi anga. O le vaai o le poloketi le na. Ia, taata lava i la ta vava i atu. O ia, ua le manuia ia le whaamsidonga stasi fo i o mawhine i nei New Zealand. No malanga atu i Samoa ma tongi tupe le ofisa. O le high committee, o le immigration. Wa o le ofisa o le high committee, o iai le immigration a New Zealand. Leo lo o mawhai ona whaamatu uma iai ia visa pe a talo sanga iai visa. Ma whao ngā se ai le marusi anga le nā. Whātau sanga le watuli i Mount Eden e Apple whanapui o tina amta mai tai. Ai ale asole vai asole o te whae loa tua i le ingoa o le tina. Ina ia no fauta fo iai i tātou. I whainga ma mea pio. Pio nei, whātau i fo. Yeah. More cash flow for the $1 million project, which is very good. I think, the new minister is doing a good job there. Le fionga e langa ia ti ama tu au tufunga. Yeah. Se me le leile na. Ve vesia ala e alu ale kupe la koui e kua. Ona fo i mai leo le tala i le mata upu lea wa lea ua manu le tala. E winga le mata upu lea sa tātou tala noa e fo i ma whaso i ai. Lea ua wha leanga i e tui le epa. Ea le tau le leia ma le tamali anga. O le fionga i le tai au le kalesia. O le Samoa tuto tasi o le asofitu. Po le sistak. Le sunga ia pastor le ala i moana. Ala i moana Willy Papu. Talo fai.
I le tau mo whai atu o le nei fo I whai au mo le nei te tai o le kalesia. Ia e whaafonga ia I upu. E la lau e le toi ino tui le e papei o ia e le o stangata matua. Stangata sa avea ma te tai. Ma upu nā te la lafu. Upu la ia le whai ni tangata nei. Wa le ngata I tono le mauta whano ma le pale mene o Samoa. A le ua o mai ale le mawhau ma le whai ia I whafo mai o le mauta. Ai la lau e le na o stamai. E leo stamai titi le lau lona pelo ma lona pio. La lau lea. O le whaife au o le kalesia. O le tai au wau o le kalesia so fitu tuto tasi a Samoa. O le tai au wau o le kalesia. I le lalolangi atoa. The respected and revered Pastor Alai Moana Willie Papu. Talo whai o na ainga. Talo whai i o na ngafa sili. O Paolo e maluai. Ai ale e kalesia wau. O se mea le mawhau. Ana whaifo I la e se tangata whapea se tala e la lafo I le whaife au. Atu lepo. La sona tali tono. E mafua uma mea nei mea uma ile mata upu lea o le fōai ya lofa. A le whaife au malana komiti whafoe malana e kalesia e tusa ma le lua se lau wafe tā la. Ile sunga lauli ala maria toa. Ma se vaenga o le whatuatua I le atua Samoa ua tasi o loo I ate ia e lua se furu sui. Le la ua mafua I nei. Nei me uma. Le upu whaingo fia tulou. Matu le whaafonga le atunu ua sili pe a whaingo fia o na matu. Ua ai tu le apa. Ua ai le toina. Ua whaameo. Ua le maua. Se tupe mo ia malana vaenga. Ai ai. Ma whaaleanga ai, ma tauleanga le kalesia, ma laule pepelo, ma le pi o le taitai. O lo taitaia le kalesia. Whafonga lau tau le ma taupulea. E le whaingofie. There are consequences that follow this issue. I say, people will petition and people will protest. O le a tali te e tangato le kalesia. O le a li liu loto le kalesia. Le kalesia Samoa le loto lofa. Na fua I fo le lato se lau afe ta la mo le misela. Le ana o mai lava. I le teimi le nei o pisa po feo I ei tupe o le misela. Te le I whaalongo fo I se vaenga whaapea. Ao fea na whaasosoa I ai. Na watu le kalesia. I le teimi o le whainga malo. O le sunga I atu le epa. O tua o patatua o mene. Ua whaalili I le kalesia. Ua maua I le loto ti ngā le tele o sui au wai o le kalesia. Whaita wafe maafe lato. Fia se furu wafe. I te tonu o Samoa lava lato ia. Mai o le nā fia se furu wafe o palota le kalesia. Ua mimilo. Nina ia lato leto e whaatua ina malango inga. Se me sau I eile ta malo tu lepa. O tua na o patatua. Oso le vale alofa o le kalesia I ona. Wha maunga e fia se furu afe. I lo lato te tai. Mai tasi lea pou tu malosi. O tangata o le kalesia. Le whalau whalongolongo mai isi, te tai o isi e kalesia. O le malosi anga,
olo ta oto I te tonu o ekalesia, e le aia se tangata Samoa e le o se tangata lotu, e te tau ana isi whalasae e ulu ai. Malu I ai. O le mea tā ua le nā I a teu mau. E le ngata I tangata o le atu nuu atoa. O tangata lo lotu e alo lofa I o latu te tai, ma le wha tāsina ina, ma le wha māta ngā, ma le wha māsiasi o latu ta mari anga I le ala. Tau na bea le mata upu nei, e la ua lunga I o tau mawhau. A whai wa whai e se te tai, e se tangata o lo o fia te tai ma toi fia fo I mai e pāle mia. Ma te tai le malo Samoa, a ona upu I e le lafu. Ona toe liu la ia leo le tau whama le whautanga. I ekalesia ma te tai o ekalesia. Ia. Awa leo te whatu nei. Pe whai se teimi la tamai le pālota, pe tu atu tua, whether it's a snap election or whether it's a general public election. The outcome of this election for Samoa and a new parliament will depend on the power of the mainstream and the social media. And people like me. You know, to be quite frankly and honest about that. Le a whalango lango I le tomai o le tustala. Ma le au whaasala lau e malama lama e loa ki liva ma momoli le savali a Samoa. Al tala na. Yo. Da whapena foi na foi atu lau tala I le taimi. O le whainga panoto le lua felus frumaretas. O le asinsila Samoa le swing o le ayai. Nal men tupu sui le malo. Pena o le whaamsinonga po le alava le awala. O le fingalo le tua whaatasi ai malangona o tangata. Sui le malo. Na sui. Ana le whaataua foi. E Donald Trump pa lota le 4 miliona Elon Musk. E malo foi. Joe Biden ma Kamala Harris. Ioi. Au tausi sila la ia I le palota lea la sau nei. Oa. Mea lo tula I mai. E iai mea onga e taula iai langona mamanatu o tangata. Pe la lau le pepelo la uli, malenga oi o la uli po le alava. E iai ale anganga o le tua e musuia oe imata upu onga ma le taua. E whaingo fie o na whawhale, ma no whawhale a sa tui ama. E mafua mai I se tangata whaasalalau, ma se vaenga o le au whaasalalau. La tau te maulia sa wali na. E manino, e tali tonu wina e tangata, mai o le a ngau fo I le sila I le whai. No fo ma mafau fau le iai. E te le toe fia polonga Samoa. E te le toe fia to I lalo I lima o tātou lava tangata Samoa. Nau tō I loa tangata na te mai le fast food tau sanga wa tūna I atu. Fau na whaile o the CEO o mai le teimile nei. Wa ta ape ai. Ma le tūlanga le ai I le tātou malo. Le teita inga le tino. Oe le tangata lotu. Ma fau I upu ia o la lafo. A fai o lafo le te tai. A fai le masani o na la lafo. Mai au te avatu pea le wha teita inga. I le aso na tutu ai fai fe au I luma o le wha msinonga. Sua ina le tutongi o la tu la fonga mo le te mua wa wha tu la I ai wha pea se tu la fono. I to tonu o le malo Samoa. Ia to tongi la fonga le au whainga ruenga. Ma whioi o le tala lei. O whamanatu mai I fo I a te au. Le tai atu o le tātou I whaola. E whatu la I luma pilato. Ma whaam sino ina.
lona vala au wina, e lona tamai le langi, i lana misiona e whaia le lalulangi. Samoa, tuli matai pea mea ia wa tātou talanoa i ai. E manu le tavae i ona fulu. Manu tele sa vea le ataua, ia te oe Samoa le atunu upele. Ina ne i toe tofu atu. I 5 o ta ngata. O le a whaapolonga ina Samoa. Ma o le a nofo sala ai Samoa. O tau whaafonga i ei mta upu o lo lau mai pea. Lau lunga oi, lau le pepelo. Lau mai a le vaa. Na e o le mta upu ale na e whawhanga i lava e tu lepa ma li mongi i anga ngutu o tamaiti fo leo ngari i le na mai Sydney. O meo tamaiti o le aong whataitai a tu lepa. O le kinta kade na tu lepa. Enge lo, alu kari e. Yes, si ngari o shower mo fire station. Enge aku alu kari e. Na onga whataitai a tu lepa. E pisa ia so uma o le vaa nga sau mai fea mai kukuila. Pisa e le fase lau eka. Wau tali atu, iai la uli malo. Dei se fase lau eka wawe e fale alili ma kuila. We vesi le stock exchange wa ame na saini e le fionga ya mulipola ana rosa. Dei se mea. O mea nei. O mea hola ua mate. Peo na tautala iei tui atu tupua. Masau noa iai. Le mata upu. O le mele solo whanua ua mate. E sasa atua ua mate. E leo toi ngangana mai. Peo toi nofo mai. Peo koe ola mai. A lai whaio. Au te nofo mo mawhau. I wonder, have these people ever changed their mentality and move on to a different level and stage of the issues at hand? Nei di mawhauwhaunga lelei. A o te whai atu, te ngata e whai tau ale tu spaia aso. Umanana umana whai tau tu spaia, whasangasanga mai loa. Wha o ngāle tu spaia. E sa lalo ai, matau leanga ina, tamari anga o tangata. Ma whai mai o lātou, wā mi o tonu, wā o tātou, wā mi o whaale tontonu. Wā mi o whaale fomu. Aka o kai tai mo tau tia. And I'm telling you that. Ia wha mau I lo fina ngalo malongu. Mafau fau. La tala whai whi au lea na whai nei le tala ino le tusi lea. O anga wha vai o Samoa. O le tangata lo iai ne mea lofa. E wha au ngalo na mafau fau. O le mea fwole nā lai na pāle maaile o ngā tutonunga le mū. O le whanga mei, fwole ma le mata a tā vita. I o ngā tutonu o le muaulu, o le vā I mata. O le toa malosi o koliata. Te I whao ngā I elo na whai ai malo na mafau fau. O tātou tali e awala fo I e whewa I lava. Ma whai atu le nā. Se sila lai lau tala leu whai atu. Tula fono na matala noa I mo le whionga le whonga te lai e. O le ao, o le maunta, o na toe liu leo o le tula fono na ia wha malo sia. Le amana ia. O le wha mamalu, ma wha alo alo. Ia li whai pule o le maunta. I tangata lau tele. Ai o le wha ngā ina o le social media le ta alo mai nei. Nei ma se upu le leie au mai ai. Ale ngā oi ama le pepelo e lau yo. Yo tau se sila lai. Whea la le whatita inga le lau whionga le whonga te lai.
A e manu mā lo le case lea le asau nei. Ona toe seu sila leo lau a fionga. I le wha malo sia. O tula fono a mionga tāua loa. A sui sa fono. I to tonu o le mauta fono ma le pale mene o Samoa. O le alo fatu. Ma le manu i o tātou teitai. Ina ne i alu suanga le vatele. Iai ni pefe tula i mai. O le ale toi fefefe ai. Pe alo foi le atunu u. Ele i o iai le mara malama i o lātou loto. Malama lātou pusa ona sain. Ma oa o ina i lātou. Ina ia wha pale ma wha toa. E winga mata ngā o laupane mene. Mona suius fono. Ewa. Tala le nā. Mena na tup. Ele i malepe le whatuatua i le atua Samoa ua tasi ona omo lianga o lau. Le ai se mea whapena. To e fo i lava le amatanga le ua tau mawhai e li diu le matau. Fo i lava le amatanga. O le su e ina. O le su e ina. O le tangata na maliu fasia ai. Soa masola a e oti le tamaititi o tu au. E o e bimilo ina i ave ese ma faufonga o tangata ma mea na. Ma watu la i mai ai wa sili faafi atu o na tu ma wa lunga. Le so tanga fa le tangata. Family ties and personal relationships are more important now to protect rather than the oath of allegiance. A huge conflict of interest. Oh, tala le nā la tātou wō le malolonga. Fo i mai, wha au le au ranga bale tū ale si whongo Samoa, ai maise ina ua Gagaifo Faiva le tunu a Faifo i olo o iai pēr i New Zealand nei a le fionga i le rifo mai. Le sunga a le fionga le taurangi a tofa. Dr. Tavana po le ftelenga fo a namlo ulu. Ja, ma le fale tua. Ja, mori atu fo i ma fatalo fatulu tātou por kalambe. I lau fionga le rifo mai o le tulanga o uina e maise o le tustala na talaina ma tusia la ma tāpena ina le ngā luenga tāvua le nei o le tusi e winga i anga whaavaia Samoa. Os tusi matango fie. Ma os tusi le a mita aile tō tele o Samoa ma na tupulanga. Pe ātau no uantu i lau mauta ma lau lawa. E ana na, la tātou woi tāle pese lea, whaamanui antuai i le nei a fiafi i le Gagaifo Faiva ma le mānawa o ngā ruenga ua walu minute o le o te ai nei. E a lei tō la e ono. So far maoni e mai lo tua ai maule ti apolo loa le se fua le ai amana tua le tinga in lo tolua ele apole tau ile malulua e va o di la fa u malu. Fa Osilia lo ale tu Osilia ina fa
tau le ap masu e ai se lo faya Sili na fa pu Osilia lo ale tu Osilia na fa pu Lean me so far maoni Le tele o me au mai ai le lopo feu fai ai Do anga pe e no le a fu e o ona Te fiu e fai no lo polonga Te fiu a o e fai so anga pe a i ai Wala ki o a una e fai ai Fa Osilia lo ale tu Osilia na fa Se baba tua pea ile lo ole aso boli boli ngai oi fale olo ka gi si fa ngau ai e u pe lo kau au si au ka gi ma si au wa ole a si a oi hati se wo bombo alo lo po a oi bo ia o sfelo Lua vai aso asale Faiva le asale masalo palo fale fa figele u le manga o ma o lo fa ai fai ai ma ba lo ba wo ko wo yo manga o le aku lo o e ke alu ko fala ia pai pai ave ba ko pai na swa vai Silia na fa Osilia lo ale tu Osilia na fa Salamai Etero for my mauna Pa e fa amari uliwai Tau fau e tele matama E tau ai o lato sei Ai ulima ile awala Se ile oriana Lo usei oriana Eso solo imana Ele tu putele Ai tau fele fele Tu pua oe mai ala mua Fua mata leva matua Sa te ua Samoa Lo usei oriana Lo usei oriana Ole fua matala Talano ai tama Ia fia fio e vanga
Sei tu fasa sa vali vali ile masina ma pepe se ile oriana lo sei oriana eso solo e mauma ele tu putele ai tau fele fele tu pua oe mai amua fua mata leva matua sa te uai o Samoa lo sei oriana sei oriana eso solo e mauna ele tu putele ai tau fele fele tu pua oe mai amua fua mata la leva matua sa te uai o Samoa lo sei oriana hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taffy, oh yeah, it's a taffy, I don't know to Tirunga. When I only saw me, love alone, Taurunga. I lay Mangalo, may I lead to tie. Wafa'apena lo nilang muna ila tisala Heuyo le lalo lagi malona su ila naunga Au itanei wafa'ina ta lo nila lufa Ai eleliwa o o la tautunga Te ai eleliwa o la tautunga La elewa la o uatasi Saniai Eleai Ni auromani pelina Ilota aina A ole lofa Ulava le amor
seipu fili awe ita sama via la liliwa o mawaina o teleta we alone alofa inina hai o te umau la upele la ta via nina so we are to my alulima awe to tani hawa etu liwa ba imatani I tell you don't need a lofa Lena, you're the one and only my heart. Lena, you're the one and only my heart. What's I see? Saniai Leai Di auromani terina Pilota aina A ole lofa Ulava leha mota La pelia La oe Tasi Uina Oma Saniai Leai Li auromani terina Pilota aina A ole lofa Ulava leha mo Oi whaafonga pēr le tautua ma oile se whonga Samoa, le Radio Samoa, sfuli mai watonu a mo iau kilari. Ia, ma le pola kalambe o le ngā Gagaifo Faiva o le atunu u ile nei fo i a solua o le ua lua sfulu ma 5 minute o le ua te ai nei ia le itu la e 5. Whaatalofa ia te utou i lunga o le tātou apia fōlinga. Ia, whapea fo i lusu ia whaaftai a mosa. Whaaftai a mosa. Talofa lava malo o maibo mo ina I Merpone o tofu ai ono tautolo. Ja, mata matatu I St. George I Utah, Salt Lake City. Talofa tofu malo le soifua manuia. Kafa Schuster. Ja, malo le soifua manuia. Maria Lesina. Tavae. Ja, whapea fo'i I si teina. Miriam Pritchard. Talofa lava malo le soifua manuia. O tau uba lava. All you do is just share our program and love and like it and subscribe to it so you will never miss out any episode of our program. You will always go back and also visit and comment and like it and share it. Ono tawalunga tuoileo le tātou talanoanga fo le aso ma le whaasoa ina ua ngā Gagaifo Faiva le tunu. E le mata upu lava leo lo tula I mai pe tonu o le malo Amerika. E le ngata I le taua o fe whaataua inga, ma le tuuina ina ia mawalunga, me ta ua tariffs po taxes o la fonga I lunga o loa mai isi atunu. Lea la, ua tango ia Donald Trump malana baenga. Whaapopo le 5% I lunga o loa e au mai seina I tonu o le atunu. Se o toi whaamalama tu lama mata upu lea e winga I tariffs ia po taxes po la fonga I lunga o loa e awina atu I whafoma o loa e awina mai tonu. O loa e au mai e Amerika mai seina. Wa tuu ia I lunga ma le 5%.
O tangata ia tau nu umai ai o loa saina i tono Amerika. O company na lātou te tutongi ina. Lātou te tutongi ina le la fonga e toe alu i le atunu o saina. Ona o ana o loa ia o tau nu umai ele o Amerika. E whape whea la, ona toe maua le tupe ale company po le whaala putonga lea na whaatau ina mai o loa mai saina. O i lātou, o le a lātou fuafua ina ni tau fau o loa ia na o mai saina. O na whaapopo le ia i o le lātou la fonga, ina ia maua ai le pāleni o lātou tupe na alu i le tutongina o le la fonga o loa mai saina. O ai la e whaatau ina o loa nei, e whaatau e tangata lautele. O ai e ti e ai lunga le la fonga lea. E ti e i lunga o le tau au matua ua mawhafa i le pātua e tangata whaatau o tangata lautele o le atunu. La mele o whai. E tu atu e le Donald Trump le 5% ne whaapopo i lunga o la fonga o loa mai seina i tu tonu o Amerika. Ia li liu mai lo, ia President Xi, Xingpi, Xi. Ki pala o vale sisi, i le wha leo ingole peles kengi o sainga. Ia, wha liu mai lo ma Ping Xi la kou ia tu uilunga, 5% o le tariffs. O loa umai a mai Amerika. O tō wawaila ia. Whai le whawhia poto le NATO ina. A leo po longa atoa ai. Ia le atu nuu atoa. Tangata umo le atu nuu. This trade war begins now, but who suffers? It is the people and the public of the country. Nai tau le man le ia tātou le mea leo wa whai. Leo foi la, wa whai ia kānata, ia le mimilo mai foi kānata la tau ia, wha popo e le la tau 2.5% e lunga o loa, lea la, wa leo toi wha taua mai e kānata se o loa. O le bāsuna te nei, e ei le wina e luantu i Amerika, e ei foi male ava malosi e luantu i Amerika. Na matua wha mamā uma, ia shelves o whale o loa. Ma lau uma e whafo e Amerika. Wasari toi whatau, oie Kanata, wasari toi whatau ni o loa whapena mai Amerika. Lea o le anga osi lava e Kanata ia ma Mexico a latu o loa. Whapena fo i le uni a Europa. Le fo i la wa whawhewhewhe i ai tātou i New Zealand nei ma Australia. Ona o Amerika. I tele ina latu aveina i a tātou o loa. O manfasi, whapena fo i o loa enga osi mai i le swasusu o le povi. Whapea fo i le swasusu o le sisi ma isi mea whapena. All our dairy products that go to the United States, the tariffs will be more. And even the products from the United States in the imports into New Zealand, ma Australia. Leo la verfiti. Nele le mo in tātou marketi Amerika. Whatoa whatu ia le tātou whalapu potonga o le Samoa. Export Authority. A leo tō whaafonga ne ia i le tau. Leo o iai ia le pasene. Ma la fonga o tariffs. E whai mai e le to ino Donald Trump. Whai tau wafe maafe tangata whai ngā luenga. O le federal state, federal government and the state government. E awhi ai le to tele o tama whanau o Samoa. E hata mamai o lo o ngā lulue i tonu o company nei ma ofisa o le mano. Tuli whatata le ala, e le se warning, pa o se lapata inga, pa o se mafuanga. Leo wa mata na tumutumu fale wha masino, wa wha ngāre a ia tau o tangata. E o ai e whina wina,
le mafua anga wa tuli ai fa soli tu la fono i la tau. Samoa, o lo alala mpapa au i Amerika. No fouta, malapata ia i mea nei o lo avatu. Le fo wawe ese mai, le tātou citizens' right. Ia te tau ai mesela o tau ia o lo alala mpapa au i Amerika Samoa ma tuila manua. No tau sisila i mea o lo whai nei ia i tātou. Lala le nā lena whai atuai. Ana le whaatau wina le palota i Elon Musk ma Donald Trump. E o ma le temile nei ua while mū le malo telo Amerika. Ia ui o lea. Ia, o mea tupu le lalulangi nei o lo tātou no whai. Kale mea le na? O whesaua i ngāna o lo tupu le lalulangi. A wha mai le tala le whaiwhi au. Lea whasau wheilua i ei lea suna tala ili tusi lea o anga whawai o Samoa. A le whionga le li i fōmai a Dr. Tavana. E mo iau le tātou tena nofo le lalulangi nei. Ia le o tātou o ni tangata o le lalulangi. O tātou o tangata wha le langi. E wha le anganga uma mea. Ila sila whanga le tua. A o oe ia maulo malas. Ia. Ia. Aisau vai le ola, wha tātou whale o lo ma tātou marketi o lo ua. A wanoa ele tātou vai o le ola. A ngā i ai i nā, mo ele soi fu manolo ina, ai maise le taimile nei o le winter. Whaftai atu, mwhatalo whatu i a tapua i paongo, ma le whaltua, ma le nofalo, ma o le tala whiwhia o tō aitau nuu ma le manuia lau pusa vai a lau tō ainga, i la lo i Wellington. Ia. Tau mafa marififia ma le angang whaftai. O le nāwo tau nu watu. Wawena ma wai fo i le manos. Ia a le lea wa maule li poti. Wa matua i te lele swinga. Talu na tau nu watu le si au tau pusa vai. Ma le au tau oka le vai asana si ma vai atu nei. Sfuru ma le tolu Lappington Road i nai o Tara. I le maunta o le fionga. I le saoli i atuala tau wā tau pa utino ma le whalitu i apeka. I nā, o tau le nā o lo lata i fo i o Tara, a ngā i whao ngā le nā fo i viso soani ma le maunta. Ia, a matuai lau whangu. Le vai o leola, mo fo i malau vai a voka. Whafti tele lava tuala mo le whalitu a peka, haftai o tu fo i mwhatalo whatu. Lau tau tā whaonga ma le vanga fo i le nei e fiafi, uso mo tua whawhine, ma le whatalenga fo i alanga aia, tau pa u whetulele ia ma le whalitua ia Juliana o tau uso masani ma tua whawhine ia ma duile nei a fiafi ma lau tau whasaunga se e mai le tātou no whanga o lesia tātou maketi luas fulma le lua Templeton Place Glendon i Monrewa ia o lo iai i nā whateltari mai il tu mai tai Maria Nive ia whapea fo il tu mai tai o Mareta Sawanga. Ia anga ia tu ia e mo ele vai Luas Fulmale Lua Templeton Place Glendon Manu Rewa. Ona tātou se mai le tātou marketi le tasi market o ngā tonu le mo o le taulanga whatau i Mangele lo ia le sunga ia Peter ia po le ftelenga fo ia whao le tane Peter Silva ia ai mai se fo i le tumaitai Auntie Fiona ia ma le sunga le whawhengainga Reverend Larry Tupai Lavea male faletua ya Sau Helen Tupai Lavea. Paftu yatu lau tau o nanga male tautua wa tau tele Samoa maulo tatu. Atunu ua miselo fo i tamamti na matua. Ya wa sulufa yatu mawhaingo fia. Ya ona maua fo i lau tau vai. Ona tawalunga la iale i o i le sia tātou maketi o lo i le tūlangi sifo ma o tō uma mai le pitolu o nao Massey, Ranui, Henderson, Waitakere, Helensville, ia, o tō e anga i fo i le maketi le nā Numeratasi Triangle Road, i nā i Massey, ia, pafta iatu i le sunga ia Wahid, ma le faltua ma le ainga, e le nā fu i au nanga, telefo i tau mawha sa moe mwhen wha tau mai nā mele tātou Tasi Market i le o ngā tonu ngā le mū o le tau langa wha tau i Mangele. Ia wha i ala ke whikalango ia kia umai.
na fia whelua ia le a tau sa vea. Ia na wala mwele ta telefoni le na, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia po so tasi lava obeie, masani na ave ia tātou vai, Los Angeles, Salt Lake City, Utah, Tacoma, Seattle, Washington, ia whapea foi LA, ia lātou i Alaska, tasi ala ainga Alaska, ia ma tātou foi i Sydney, Australia, Melbourne, Brisbane, and Perth. Mana tua. E leise tātou vai o whātau e nā, o i nei lava lea o lo o a watu atoa i le oka a Ausitalia. Ia mamanuia e fwoi lātou. E la sista ngā tolo o whātau le vai mata o le vai o leo la save i nā. Nei lola e le enga oi. Wa whai whaanga oi, ma whai wha soli tu la whana, mea nā oi nei i New Zealand, mau ki lani. E alu watu oi le wha soa le nā. Pei o na whai o mō Wellington, Porirua, Upper Hutt, Lower Hutt, ia ma Christchurch. Nā, whatalo whapitoa la vai le tina ia tau whao, se ia mai anei le fo i le tātou porkalame. Ia nā ngā i atu le mamoli atu ia lau oka fo i le vai. Al tātou numera le nā, o lua tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O le vai maulo manasi, toto mawalunga, ia whapena fo i ngase o le sela, ia ngase o le fatu, toi whaale lei ia le totonga, o lo whaia le vai mamaina, o le tele o taota, ia mamea o ona mai tonu o ala toto, ma le bloodstream o le tangata. Mai sea ia le totonga, o le ate male fatungao, damaged liver and kidneys. So ani tele i le ngase le ua matua to ilalo i le to tele. O le mele ngungu, o le mele fula o ponaivi, mo so ongo ponaivi, ma le ti ngā o anu ngase ma maso le tino. Ai sau vai, pala, awa ingu fuala au, kere i ropo a mele kongo fuala au. A vai whanatura na tā pena i le tilo tau sanga nei o tātou mātua, ta i leanga waa. Traditional wisdom, traditional indigenous knowledge. Ata mamai o koi. Nea sa pēr whatulau tara. E lea ia seisi e testa i vai e le mātuta māma le mātuta ina mana fōma, e mana tau lase, e mana konfiki. Le kamaki o mai e inguru mea lea. A oki e koe a oki a liste le os kama kiki esi. Kua ula le koe inga. E ale nā, alo pa mai le tua mai lua tusa su tātou nuia. Anga leifo i lungo le ala tele a o whapenau na wha ngā solo. Ia le anga i atu i o tātou a inga. Na ia malutia lo tau soifua. Pui mai ni whalawe lave mani mala. E ana tupu i lunga le awana. A ule whata mala, ea. E ka ua le sima koko inga i ngā i mo ka amua, ule whakamala vau. Talo whatu mama, alo le soifu madria, whatail talo mai. Alo vai a lau Pacific Easy Money Transfer, naua la koe fo i a lau konga i o lau sam, amalau pensing i o lau kāwale. E va pensar si farongo ye kala de ingare fai silo matua ya le na o tatalo matapu inga o tato matua o lo moa i o tato manuia o lo o sa mai ye le tua manuia ya tato i lo tato tausi matua a le o fakai ka ya kula ya ula ko me la fai makulo makua mal makinga ya fa tupu manatu ya te oi pe te o kangora whakai kai mea le rire o le aka o sa vea le whai o lonti dama. A le whai mai tofo iei pe o te le tō ina popuni o le lang. A mese ma kongen mos fuluai. E kariera au e kare sia le mako. Mai vai ei.
Ya, lua fa so le li le kauangi maka upo le kalesia la unga mai ai mapi kau foi melanga moni mau ai le roku. E wei, e se mea lai fa msingoa mai fua ula kouia ya. Se fulu ma le valu minute o tutoe o na tā leo le tu la e fitu. Panatu la taualunga o le vavio leo o mai o le pongi sāli. Le neia. Afi. Ia malanga le wa tau malulu matou i nei New Zealand. Mo le nofo sila fia e le malu le atenu. Ta mam tina matutua. Mo le atua lo faanga mo fo lafa mo tau. Me se fo i nei yo matou ta mam matua tui mawalunga. A Josefa ia fa pena fo il ta mam matua le tatu ainga. Ia masoe tauli Josefa. Ia manai tua whawhine, Erolini, ma Fortino, whapea foi leo so ea vaisingano, ma autou le whanau. Ia, anga lile tua ma, nuia tali ngā sua nei a whiawhi, ia ma sauni ngā lotu foi, ma osi ngā tauranga. Ia, maise, ia, tō whawha, ma tā titia lea tunu, ma tā o oto, ai uwhitia autou, ia afo lea lofa lea tua. Ia, ona whaala lea, Fala fai ia te oi whanunga le lei i le aso a tai au. E sua le pese tama manono whatua ia te oi i le lei po i a whiawhi. Ia, ma tātou tau mā vai ai. Taina le pese lea. Le nofu tō tasi e wha manu ia atu ai. Ia te oi, se koe vai kasia pe isika ko me omisi i le whiawhi le lei. Nea sa o ala manatua o le vai aso le nei o lo fa ngā solo i lava ia fa unga universite ma a unga matata ese ma lunga o le sola to telefo i alu mata mawhana o le tunu u yali mta maita i na fa uina mai Universite o Kilani ia fa pena fo i le Unitech o le AUT ia o le ala o le so, ia, na whau ua ima whaamniaina, i le whailonga o le Bachelors of Civil Engineer, ia, se tasi fo i o nephew le sunga, ia, Texas, Etimani, tole a Four Stanley, ia, o le alo whasino, i le whiunga le teitei whono, ma le whletua, le whiunga tofilau Ted Stanley, ia, ma le tua Philip o le whletua fo i a sina, tole a Four Stanley. Ia, manuia tele li ilo whau unga le nei aso, ma auto uso mo tua whawhine mo i latu umo sa auto usava bali i whatasi i le so. Ia, whamanuia le tua. Ma ianga le leile tua e whafoe ma whatau taia alo auto sa. Wa uma lesi vaenga. A lea la tātou se e atu fo i lesi vaenga le whaua wina le tautua. Alo whaanga nā, mai le teitei whono le whono fautua i lau tamāna. Samoa i New Zealand nei, o le whionga tofilau Ted Stanley, ma le wharetua i a sina, whapena fo i ona mole tuelo whaanga, Uncle Sylvia i a te oe, yeah. Congratulations once again. A bachelor's in civil engineer ain't easy. Ia, e alana o whiwhia wa o tangata nei o suli ma whanau o ainga. Ona sata iei fo i whapena. Sata savali fo i lunga al podium ma le universite. Ma i fo atu. Ai whala la ma whamanuia mai i lo wau. Ma whapu lo o him. E le dean po le vice chancellor po le chancellor o le universite. Ma la ngona ile nganga whaftai i le atua. I le ausia oni moi mitinga ai maisi. Never too old to learn something in life, and never too old to apply that knowledge to serve our people. Tama inu usa o wola mai ai. E mo inu whanau I mo taa mawaiala. Ai na ola mai I le tonga vau I le tama inu e tau mawhaingo ina. O sauni atu. O le ngol nao le nu. No lai le. Nei atou se vea. E sauni uni e tuai o le alava le misiona male wala aunga. A o le aonga. O le aonga na whātu o le kalesia Jesu Keriso lau pe oa songatai.
Nā lana ave I tua ina. Ona o le tele o tausanga sa ino sia ai le kalesia. Sa fetuli na I ona whaiwhi au tāla I ma a inga sa li liu iai. Le no atua I loa whao ngā whanua ma ele o le I ataua Muritalo. Ia ma no mātou ta mao le tanga loa ma tua Muritalo le veo. Ae tū waile nu. A wae whaatali o li o aile waitafi. Ma le afu. E le onge I se vai. Ia le nā. Auto umai mana malama I le ngole nu ulea. Ma mana malama le tala wha solo pito le nu ulea. E tā ua tele I lau mawhau. Le sa oi fo ia Dr. Tavana. Le fionga ia tofa le taulangi ia po le fitalinga wha namulau ulu. Dr. Tavana mai. Oro no no wolai o sei pipi. O se no usili o na matango fie na wa. Nai lo seisi lava nu o Samoa. E fa benga vola le o fa o vi o kama ingo usa wolai. But what a beautiful place. And those that named the place Sauniatu. O isa tulau ele iai ia le perfetta le kalesia swafa ya David O'Mckey. Ma tau e lona wha malu I luma o le whau, le nasa atu I luma o le mātou whale, ma le ele, o le malaya o pai lei e fio ai le tapunu ui a tanga lo matua. Ma whai mai, this is the place. O le nuu lea, o le nuu ua tofia ma wha manuiaina. Ia auto umalai mai sauni atu pe auto whaalongolongo me le au paluula ma le au ma kaukunga umai e whaalongolongo man. E wako ke whaasua kūri e peko ke maasias I le afo le kākongu leanga le nuu e mau. O le talo, o le taamu, so se tau mafa. E o lava. I meo la au, o meo fua la au. Aina ma fua la au faisua. Lona timu e whaasusu ai le ele. Le meo le tele le povi ma le meo le fifi. Povi ma ngā au povi. Ele ai ma se me kia ia E ke lewa pe ngāra uipu ngā o hoi ngāra ngā o amare angiang. Ai nguingu ai lau whaarifu. Ia ke le mai ia sisi ele se mai ele manga voses. Le king o le liu tangata. Le nuu o le wholafolanga. Ruia tele Samoa. Tua o tau le pese le a tau sa vea o taua. O le nofo to tasi. Ai lau sa valvalia uia. Talusia. Anga leo le tua. Tai mai lau tau soifua I la soa tai au. Ia ma tātou whelua I e foi. Ia ma wha wau le au nanga. Ia tā orawa I le teimi. Ia e ngā Gagaifo ai Faiva o Samoa. Well, folks, I leave you with one of my songs recorded a few years back for you. Enjoy it and have a good night. Lofa tele mo oe. See you tomorrow. Bye. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tualasi le lo fai mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o tafia falongo iai la upele ea o ofea o ei Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu Unai o folingai Wa moatu Be ana ela